sini bia me ne colleague ehia bia akomwom bia me mo me ye konfo no no na ba maso ne no star ko dey act no betu aka se ni pop pick sa star ne ye Kwadwo Nkansa o colleague dey some dunya ke to emre chi ya konfo ye mu dey ye emre chi ya colleague so pesa ye be ya mo ase no me nye comedian me dey seriousness bika ko nzu no so ye hwe ho obebo kosu agu na num bia fani tiri wa ti akokoti bika ko nzu no serious o se wo hwe mu pa dey as a colleague na ase o se wa be the face of a comfort actor pa we industry mo drug adwuma we abaje won some doors pa wo one build home from movie industry unim how e sikasa. It's all about Angie's Board TV. So I'm here now. Call for you do a chat Rebecca Ota Sajua Jiri. All right, it's a show be a high Angie's Board multimedia. Me the fresh boy Papa J, and then you share Babedi and Kowoka Krademene, one of the gurus. Oh, a Jumanu Asia, because one of the gurus I be I want just here, but in Komano and Konenimono Obetiasia pa, and a minute mobile conform mobile and a Asia. Yeah, Babedi, a different obedi. Yes, a beautiful friend, but man, and you saw or being more brutal. It's anybody cinema Komoka cry any other matters in the industry. Na Nina because I say, but before Sebekasano, my main case 23rd of March. 23rd of March, yeah, this Kofi Kenata, soon Suma Fedria, Papa Kumase, Rafada, Frankinaro, Kelentua, Comfort Quade, El Coso, Ewa Cranso, Happy Jones Resort, soon and Hofer Entertainment, and now Airbus Asho, the Kofi Kenata, Baman Cranso, 200 Ghana cities, Pescato, Salabash, Omu Gucci, any Repe, Mobile Naya, I know the squad also, Kofi Kenata, Rafada, Frankinaro, Papa Kumase, and I feel comfort quite killing Tia. What does you know? What did them? Wow, so then you know, yes, wow. And see, you wish you 200 Ghana cities, Yanko, Nayanko, Gianni, Mancranso, Happy Jones Resort, ye Gemma, I'm Adiachin. Why, in a minute, mobile, you can say mobile, the amount for the man is a trust in it now, or some comfort, a banner combo cinema. Also, the Dibre of Juma Gidi, anybody sound coming in young Konya, young Monka, Mobile, yeah, Papa J, yeah, Mobile, but you say, yeah, what say, at times, a Jumano would do baby, I say, go this cinema, come yeah. Na so ha e bia o kasa obi chinche say na o de say we unye sinini omo just blogger omo ye say omo dem say we ye sininim papa what production atete nkola nyina what I say it wo say no about that time no so ache o enye na asem because me say da bia me hu ade ba ko ameta de kai opa me hu wa me say Mensa Abrampa Mensa Abrampa and the Kokosha Massy Kuno. That time, that time, yeah, when you try me, who say there be Momayabi. Yeah, that time, say, you can boys are around Tafu area, no, a me, KB, Okolonko, at that time, so, Kofoli Bechebi, and another Katare, Chewa, Pa George, Kwadwo Nkansa, almost a crano, a new boy, a small boy, often one them. Most certainly so. Miss Adi be crowned soon to Nami Hunbia or Poly be a mom say, a boy win a bar, Mensa Abrampa, yeah. Also, no shit at Hadibi, down Brown be. And I'm a Dria belt. And a Dianodibia, and one no she. Or she on the first day, second day, third day. And a Qatar reference was hey. Now what had about washing and no say, Patrol, Abia San Messi. I'm a Palama. Was the Biamu who so near because all was there, Papa Winner, Timidation, so power. Yeah. And it's one of the movies I won. Yes, so I'll call by being Kanda. What kind of movies are why on Kanka? That I know, or a small boy. Yeah, that set no me notice a dear be your once at that time near or boys me no almost share a Juma we are see on person of Jaco line no a concept no comic no. It's near ya danko and a Kwadwo Nkansa. Yes, and Kwadwo Nkansa di kan ba so enti adanko bedu ho oba na e ka say hey boy bi na efe Kwadwo Nkansa no ha na adanko koye mekai o hu say me ye comedy ono so ye comedy nti ono no adi kan ba ha dia ene o say me nko enti me free mo set no so me free set no so a me koye ba ta bi friend that kejasi OG directors ni kejasi at that time no so ne bishop na bishop so menye adin
Okay. Bishop na Diakon. Yeah. Na omo so ene ye maame bi a no mo frɛ no Miss Lolo. Miss Lulu, yeah. No wo kote de bi akon ho no. Yeah. Yeah, no mo so ye dwom ne frɛ Achacha in love. E wo paako so. E ma no so ye free wo ye konje ko na adanko so wo ho. E na buza say na nti na wo ba aha no. E no say me na me fra adanko. Oh, okay. For say na me ne adanko ni wo E&E Productions. Yes. For you. Yes, for you. Adanko ba ho. E na me say nti na wo ba aha no ko no say se me ba na kwadwo nkansa wo ho. E na o ye comedy me so be comedy nti na ba sa nti na me sa ko. E na so okay. Well, so na lewe so sa movie no. Ya shada money roll. Yeah, money free roll. The baby and that feel say oh yeah, no piano to o money ko. So e ho na adwuma no sha say free since Papa je onye ne. Amafo nimo. Onye ne. Ni mo ka say bia industry na say ya blogging e. Oba ya adwuma yi. E na one girl bi o ha. Timi no di nkomo wi a wo call ni mo no. E na o say bre o pesinifo asem. Na me say hwe. Yes o pesinifo asem o. O ye sini papa. O me ni say sini na say. Now blogging no akofo ntia. Yes ja. Edu baby na o say yes ehu baby e be boy na dey. Papa ya dey mo je mo che. Papa nya asem ketua. Why ya adwuma na che? Nya asem ketua. Why ya adwuma na che because me guys are o kan say na bobo so kasa squad no. Bobo KB na Nayaw na ye friend Obui yes na Sly na Papa Sly and sana Okolonko Oko pa ye kasa akokra obi actor akokra we industry no bi no obetimi oko boy ne stardom na ekuta no ne style of acting no betwa kasa ni Paul Peke sa star na ye kwadwo nkansa owie oko betma ne star na star oko dey acting no on say oko industry before kwadwo nkansa enti I dey say ne obeto you see emfa say ya papa lumba ni o sa oba na beto nyom na wonne no lumba e beka say wa peke lumba sa na meka because yenim oko before kwadwo nkansa enti meka say nipa o peke sa star ni bi ye kwadwo nkansa no oko star bi I know ye ni star bi say sa star we no on say ni nyina kwadwo nkansa ye ti na meka say enti nipa o peke ni star no ye kwadwo nkansa oko ye obi no ye good me Kaiser rehearsal times ewo Mama Esther ta for 3 months yes stage kake o no kra rehearsals no ye ka se okomra stage a ye nyina ye pay attention to o say boy no okoton da ko do e good o ti ne ye nyina nim say okokra de on e be rise first but anya de ni kwadwe na nyama be wa te me tabu sam me production no oba ye hobby yes oba be rehearsal ni ade e wa se ho e pankono estate bi yeah nsi omu no na lewe so ba ho on so ba ho lewe so ba be rehearsals on Batman na na eba it I think say adwuma no my yache so who sha wan kasa what bodwuma no be sen obaje ko be tete yeso metimi aka say industry na kasa de ye step year 14 no somewhere 2004 2005 and the year rehearsal no on say the be am kasa the man sa squad ni na obi acting na ba eta be ani age because ye call rehearsals chey yes anta no obetwesi ni obekọ rehearsals na ni ye production bi a ma o mo call rehearsals e bi only Sundays ba ye na nyesa every blessed day bi no ye call rehearsals enti rehearsals ni timi ye more enti time ye nya akwanya say the mo field mo acting na ye twesi ni agata no na obi aye wo ya de pa ma me hwe edu bre bi no na afede ye mo bi o na akomfo room kwan na ma we because we minimum na on tesa na o terms bia na o tayi use na o terms bia na o kaka brofo ke say bi na yes ani ma nyina uja to e be fa akom line na e ba ne se na do ba bia na akom no afa e be fa wa na udi na atwa sini kwa sini akom Papa J ye metimi aka ne se won se adwuma we mu no enye bia wo pe na wunya tama ye rehearsal grounds no on say na twa ade bi a friend say parroting how to stay in camera na ade enti there was a time ye be ye no me so before me ra movie industry na me were into music na me bo owo ahene band na champon enti me wo owo ahene band way back and sana me wo band nim nyam ka say sini de me nyam me nyam to say me ram enti me ram no because na me wo band nim no send your musicians style your mo hono magina meti yakoba bia me bokon row tina me meti nwi te se ye nua be ma onya be ko say tutu tagna ntinwi ye bebre sa na me de yete nti tawfo de omunim bia making enti ye be ye saade no that na odi anim say Papa Sly no say said ye wutiri nwi do so no ye be sane wutiri no na wa ye konfo so no hu ne se de tinwi si do so ne nti ne betimi aye konfo
I say, I say, be here who and at that time, so no more so here to your comfort. It's almost a Miss Sanity now, my sabi. And yeah, I'm say, you na other production houses directors also be gyina ho so omo nyina ehwe akwala o ye good no mo so koya adwuma no ma peke no so omo ne ba ye no omo hu se me ye komfo e na me so me wie so omo se e chale why in perfect pa o e ko na say bube ha eti we dey be fro a mobium be ye komfo ma me and at that time na be mobium ne ma no nyina use rasta ne fro rasta enti obi afra rasta bra ye adwuma ha bra be komfo ma me enti ase obi me ko ho na obi foforo so hu a onso frɛ wa enti akoye se ase aho ne yahu enti wo hwɛ me movies dodo a wa bonten a betima say komfo ne ye be 90% komfo rule ne ye be 90%. Na so wo hwɛ mu de a komfo rule na establishing the movie establishing me big pa satan na o ba na wo ye komfo ne wo actors ni wo ya komfo at that time no nipa na ye location me hu so mo so ye komfo ni bi ye nia ba bi no wo ene nyinam so Ashtown ne ye frɛ no nana din na ya awia me kakra kokɔ tia bi no ya bi ni mood kakra na ne ye din pa we na fini din kakra e man side no ono na na eta ye komfo e man side de metu ka say ye bra panyin Michael Afrane and na afei me colleague Salinko o sa time no na Salinko Salinko nyina ne o production back Okran yes estate na Salinko say ye kutwa mensa brampa ono na APM mo set no so me kai pa enti wo ni Salinko de enti me pa say me ni Salinko de na sadin de wo ho pa Salinko no onyanya akomo na Salinko no wakotwitwa abebrese wo danfo bie enti no wanya exposure na kakra ansakra na obekwa akotwa jam tutu na Salinko nankasa Salinko no be peke no time no act say komfo na so o ye komfo na say o ni Salinko sa na Salinko the old days in the make say me ni Salinko okay na colleague mai colleague de some bin yaketo enro achi ya sa komfo ye no komfo ye mu de ye enro achi ya okay ba komfo ye mu no colleague side no metimi aka say eye entawantawa ketua bi enhye da nye ntokwa eye just misunderstanding bi e ba me ne director Theophilus Amoaben virus uninya kasa ye enya ya nhye da nkasa ho bet me hu ne say de me ye na ye ne ya e na de ono so ye me so me ya de ne sie min kom bebrebe a kom say twem de twem ye say Batman de me ya one say me kasa me wo into music me ball live band hanti na me wo band bia na me join at that time no wo me star but band ne ko ba bia na me star no me di animu sa eboa wo ama nipa so masi na wo band we mo nti me that no aso charge coat me di band we nipa so masi ka ho ti na eboa ti ne ebo gold mine si bi wo oju ba bia ni a o tra ba bia ni kakra o mo gold mine si bi o tra no bibisa enti Yakobo first one about second one Yakobia because of minti no as scan mu yedu enti that time also basa wonsi me from onso ma miska manage se be your friend bia beba enti akere bu wo adwuma bia ne ye beye on se akere ne bat ene be ka bom ama mo ye adwuma enti that time so ma koye akere adwuma be mienu miensa e na ofrem enti me ko na mchanza ante wo be adwuma na do do say no kan na na mchanza okay ante e da say one day pe mekwa akọbọ band e wo ba bi say nti almost enyu ho kra na ya wieo nti acha koka kire bat e ma no so okay mekọ ba bi da say that time me te fry o ma ama me hotel na ho mo se hotel na ma nti me ko fie anopa no metima kasa from air fry to bebu edumasa e bo anopa 7 na me ho eti me ko no me du ya no se ates Monsesa na ma obi mu ho na me je doso no e boye ma de me pa ba gu me ho me te what sa to anajo me twa one scene and I'm sure them say that aka say 3 days time me ko no say ye be twa ma o de chi na brantem na de achi na me sa ko ye na de chi na ba ye ti bedu ya why ade pa Monsesa ne ho why no me sa sesa me ho bra me to santi e bo be to me ko akire ho na me santi time no imemra mentwa hwe na so e me call bat ho nto ko nkasa no so okay na yenkotwa scene bi na ekotwa am say 2 scenes ya ba me sa betina so mentwa scene bi o na de sasa ye
Wow. Ena me sa ko fie ni nyina me sa ba fry o ma sa ba papa o mama baby ana there be into 3 days ni nyina me call back until there to 3 days no na de chie ena ye ko program no so 3 days me buy na me say data pacho china na be ko program china de onemo ntime ntwa china me ntime mba ise bia na de chie ena so ye betwa me sa me ho bra e ma de sa sign ye ntwa me one scene that's idea cho so sa de chie o say me come program say be call around 12 na ye ko because ye born na nwumre enti ama papa no na akira frem so wasre me me apostle osin me ne bishop benarakum osin me ne I think say am so for akrobato so bisa me no so osin enti me ntwa ama papa no me mra na ma mercy nso osin akira bi wa na so ne osin me ntwa na me mra ama papa no enti aka bibia akira o wo mesra wo ma me adwuma ti ma me no so me ne ye fine pa akira me ne ye fine na me yes okay ene meko ene ye beko 12 ti meba abetwa ne ntembe 11 no mo jam no se abra bra na me say fast to ala papa na me call ho ti me konyi na me bag bibia ka me ho am de betu kwan no ata me ko du ye from papa na ata de ye ba o sa na 12 boy wow time aso it the time aso nti that time me ye hwie nye ye so o se me nkra na me nko ena me call na me say o metwa me sin no time no so aso this me call na china me ba and afi akire no ohun ne se me call be ha adwen but at the same time no omo so na disappointment no sheda ni hwe ka ena me de me ro me ho ena me sisa me ho na pa na me call ye ti me call ya me call nti omo so no ma frɛ me ya ama afi da say omo so bo ya afu ade onu nse bi a ye de call man ye yi nti na wo so ye sam so da bi ti me kodu ya na ye move ka no ti ye kɔ no ena afi course e ba me so ni mpanifo wo set so nyina frɛ me bi me sama ofre we frɛ ye papa ye onyan ba bi koyi aja manu omo nyina agye me number frɛ enti ɛhɔ na first day so a me be di kan akɔ akyerɛbiwa camp wɔ na ye magic ene nam ne so a me call hɔ akɔbato na kache magic say ade na won frɛ mo bi mo ma ye adwuma sisi ene mo ma me ba enti ana mo frɛ magic kache say oh na mo bi ma de say no ba ye stars ne nyina agua ɔgya ye hɔ kɔ enti magic sunu ma de kɔ no so frɛ me no so mo bi o wɔ na me se papa me te ka ma ye kɔbɔ show bi se no sa nye na wo ye akyerɛ adwuma no na papa say ni na asɛm tie o so mo bi me srawo say the apostle mu nyina gu won de ugya hɔ kɔ a be ye papa ade de enti o so wɔ na me se ye bi asu ye bo a o se gina asu ye bo a ha me wɔ hɔ after that time na ne yiri bi a on no wɔ hɔ no oyale ye papa magic okay that time ne yiri bi a on no wɔ hɔ e say o mu ni hɔ nti na me kansa na oyare ti no the hospital asu ye bo a ha ti wa no tu ka e na obehia ye ka no be pake be pa ye manager na kyɛw so wɔsrɛ no me ye adwuma bi se no manya se me so man beto nwom na me so ma ha no e na magic be di aginamu ese asem ne yesi ye kya nya ye ntia ahase me papa magic ko ha me pa wo kwan bi so e na nso be di aginamu se omo ade me ko set ne so okuta car eni ye wi omo ade me ba program na se because program ye be sha se anwumre be 8 okay ena mpani ampa that time tia say so de be ba dia e na mo tu kan ko so obede ye sro ne ye twen o ban fo ne frem obede omo move car na magic se ye nko me re yare da hanti na mtimi no nko nti fa dropping ne ko ye adwuma no wi afrɛ me I don't come on I say that time faje afrɛ me gina su ye bo na me say magic ade a wo ye media na me san ye ti me bebu set ne so back na fa dropping ko du wo no say obi amuna because me say adwuma no makoma nti me obi amuna nti me dem du wa na me kofa costume no na me ya me dress e ma de say pa na me buy me say that time patch ma wi e betima ko ene ye ko asone ye nso ko twitwa scenes no back to back ti e bo be 5:30 e no mu ja me free ho no ma me bedu ye bra car wo ya me de call me try ya ko du ba bia ni e ko du kro ba ko ejina so na branch akọ site wona me we feeding ko du sa kro no afi abo anadwo be se 1 me nya ka nko biem at that time so one say bu akwa na traffic was so pa ti delay me ho more ti 12 abo makodu kro na me free wa ko gold mines wo no kira no gold mines wo but me nya ka bia biem taxi odi obi aso nko ade asa na 12 dem de me ko sa e ho so say mining site dey shit bush obi aso nko me tena kro na no say sa ma de chim ya homachefo a ban ne car ne ba me fu ba fi ti eyi ma bi free ban nim e na omo so say ma dire o mo ntifu na kwa mo fa menye adwuma biem enti ho e me ma o sha say o de colleague be ye komfo the comfort colleague the one na chance by front
baby say ye no so no na ye baby ye die mu. Oh, so the now so ma the AI comfort, the digital comfort. On say colleague su you be on so confidence and dey active. O hwe way back ninja onyi na okasa to so you know. And at that time say na ma ye nyuma bi o committee ho a na colleague aba around am ma so ne yes ko mo ye boys o ma ba ba gi aduro ni we to colleague dey me ye tight pa ye brothers yeah. Next hono dey colleague hono Batman introduce colleague as comfort. Won say mobile I say dia ya you atonchen sanity magic. Yeah, magic. The magic Ada papa dada me no. We nyina the real few bet. Magic ada some of the ha me pa. Ada wo ye ya don kuma me ka wasem a na wo ne me ada wo ye do dey mo bi oje. Enye izo. Zent man dey osabande wo fi. Asabande eh na wa me sika boy a. Nti o mo so call no. The kind of music na me ye no. On say me na me to ye hip pride for na band. Current one nyina me to. Enti o mo so na brofo no. Yeah, I'm quite obi no mo. Nyo mo like abrofo na wo. Obi aso ni ban betimi ato nyo se obeto. On beto her life no beto do hip pride na ye me na me to at that time. On say ban no so no mo ye team. Nti mo kwa we nim say we ni ho a we beto nti no mo nkofa shabo prayer amefra. Se na me nko na maka chom say o me ntimi mma. Ti mo mfo obi a. Na champo ban na. Na bia no kwa na nyina champo ban Depo Sport opposite brother man. Okay, Depo Sport. Yeah, at that time. So mo no mba Depo Sport nyina mo beto say na me boba me hopa. Yeah. Na yes if you want a comfort colleague I take you over. Yeah. Because now when you comfort that time. Yeah. At that time, no say that time you comfort na Sechamankwa Otali. No so you comfort because ono kwa no camp ho. No so work on say me na me different camp. Yeah. That time so na ye ho camp. Ti me na me ye adwuma ma that akwasi board ni masa India. Yeah. Na me ye adwuma ma ye papa John Sajeman. Yeah. Ti na fa 2 camps so na ye me strong camp am wo. Na akyrebru ho so na de ye strong ho ye Otali. Ata no so abaye ye comfort ho no ma no so omo ne na sha ase enti pick ye no munya no mu but at that time me be call no okoye adwuma bi o baabi no okae o rock wo ho e na omo hia na na baye adwuma wo ha e me wonya akwanya e na akire bruwa e hwe se when metima ma na ye comfort e na Apostle John Pra ho ka che magic se mo bi oni ho e na wo ma mo bi m de o ye adwuma wo mo ho no e me ye mo mo e na akwa so ne akire bruwa ko di nkomo se catch the magic say on friend the baby friend mobium no me ma eti apostle catch that say your friend mobium and akwa so catch say from us any mobium eti on be friend no there's a magic friend me call no say me kodu no akwa say any ye be hwe nti first sajman na ye ni kunkuma bayifo me na akwa betu kunkuma bayifo no we na fit tight ne kakra ahonhom to me okay na eno nye sajman na mo ka wu tware wanya ntwa na ba utwa ya wo ye le so eno nya ya akira adwuma na ya akira adwuma an na se na onim se wo na wo sen ba be ye we ne ma ye me ka asase a me kɔ hɔ no adwuma me de hyɛ ase kɔ hɔ no ti last adwuma me no mo ye na ye oba akofo ye yi ni sakola no na kɔfa asa problems before se wo betwa sa adwuma na ansa na wakobo show ne ya ye adwuma ya ye adwuma be 4-5 round nti na mo recommend wo ma e ma akira at that time nti wo ba ye de wo be ye wo bekele no me first scene na me pia na kɔbato be chia me se what manim ne ye nyina edun wada nti wo ba ye obi e be ye me ye nhwɛ na ofa so de se me ne ye adwuma Dr. Jones one ne adwuma wasi bono nti no ni send me performance tie if it's that time there na colleague na be comfort if you dey omo ho dey colleague na ye ma na so nye bitwa wo other areas se me da so me camp me camp ne ye adwuma ne ye adwuma pa se wo hwɛ mu a camp na ejina nyina so pa na ntimi nyi John Sajima J from so film and na ntimi nyi Studio 7 masa India ho so film nti na camps ni nyina mo gina mo na so nti adwuma dey still na me ye adwuma is o se wo hwɛ mu a akomfo no mo act akomfo na kase de ese wo hwɛ mu pa de as a colleague na as we say we be the face of akomfo say comfort actor pa we industry mo because what is street is na busa bra kuta moto yi say why not act comfort a woni na obeka se colleague ana as say we IGP so the IGP sa na nyankopon ye na ade won say actors and actresses ye do so bebrebe but comedians nko na enim wo mo no crepa o si obuso bia se onimaja ko obeka sa baby obuso nim microphone obeka so there bi ana mboa sa na obusa onim kwadwon kansa obeka sa babu sa so ni Mr. Opoku a baby aso kwadwon kansa oba Mr. Opoku ba adwum kwa kwadwon kansa ayese ye neje de ye besere nko aho me na me wo mpanimfo bia old days na me kɔ manhia omo hu mi omo nyina he
na say we young boys ah e na otimi bu besa no wono ate ye hwe adwuma ye ni gi sisi but yen asa ye time we ni nyina ye pede ye besere ni yakọ e na college so pesa ye be ya mo ase no me so me nsa da mpe comic no asa adwuma no me hu sa de we serious a usu ye serious na gya asa o ye but obia ne said no ye de ye ne de me kai ye papa Director Isaiah Isaiah boga meni ni ye adwuma bi na star na me ye no wompe mo be se menye star for na me chance sa star no so me ntimi nye okay ni nyina ne se o se mo bi mu ni Salinko ne taye konfo be hwe se de Salinko de concept bi e kan de ye wo so de ye wo mfa bi nka ho kora na me se that me menye concept sa so like me ye comedy mo bi as me nye comedian me de seriousness nti adina me be ye no obi kwa hwe otum kasa ade sin na ya mpa na go most people na nipa bi shares o ye comfort pa na wasa wo de way see ye wa ade no sini so o ya ma nipa hunu se ye say na ade na tie nti comfort ase me hunu se me se ko di agro de etimi de manfa no na nka me nti ho wa mpe sa adwuma no ye twa sini ni nyina wie bet wan hye da anya okay afisa asema okay nansi ya na we ka Kwame G okay na o ka so unim Kwame G o ka me se sini bia kojo kasa ye na asori penyo mo bom pa ye na o de comic abem watamo bia to na to akoyem asori penyi bia nu ho be yesa asori penyi akontamo bia to na to o bom pa ya mo bi smatam na to enye necessary but said e be si de wo kai so e bia wo ye comfort do ba bia wo fi se wo se wo ye serious because e bia asama bawo e bia ye twa obi asu afriko nim ni akogina obi ye twa asu e ya wade enti wani am ye kwa ntimi ntwa nipa na su na e ho no me gina no ma ahona me koye se obi kuta fanta on fama me no wo ka kwese shoot comfort wo sa zo to also wani bre na wo ha wani mani pa wo se da bi ade na o ye no e real but na nya real also meka se obia ne sinda meka se obia ne de enti ono ne de no ase nipa ne gie no ho because oze ade ba kwa colleague ne de niam bi akeka ho ama na bi a unhun say normal comfort be use into no differentiate ma won say we your comfort ba oni mo say ye be sha ase de niam aka onyina so me na build in first ye de niam be ra comfort e be ra comfort me na build in first way back to Tama Director Kofi Asamoah e sha so use calibers no won say me na me bega kwesi ye video am kan say o Facebook account and o say mini bi and am say woni Facebook with dey on ko Twitter no so na e ho de mekọ na ase mikuta rere ene de se wa hwesa yi na na mso ono ya dabo ena Francis okọ Francis omo miensa ena me ena ye wa so ne so e video be trendy bebrebe but I no say no ase enhye da anya de ya me pen se me kan bebrebe nti no manto se me de keka comfort bi aba obusan so Facebook account or Twitter account so you creative ena me kan no sentiment creative sa de ne keka ho but enya dia ba uze hono comfort colleagues use sa ne mani bi otimi ka say obi account ama ha obi e wo hwe sa some minim so wo sa video make o da yi pa hanti e pick free ho but say obi a so de bi ba because me colleague mi ye hia ye ni je pa go no ohumi say da bi obi no ya kompa e no so e broflize no e na hwemu a sini bia me ne colleague ahia bia akomwom bia no me mum me ye komfo no no na ba maso ne so okay sini bia wom bia mi wom bia owom a obi be ko komfo bia me na me ye main komfo no no na ba me ho okay na why sini bia o ye komfo na so ye komfo da na mo hia se challenge bi say as a movie bia na bibi sa o as obi ankrafo bi kura producers bi try say the mummy no say ye adwuma bia mummy nyina mbehia because Collins pe funny talks no and also per seriousness no na kai de hia ni ahwa de ayi na menyi na ye bi atasa akode Nigeria ona menyi na ibisa wo bragronim apart from a confound de big akwesi no so ye hwe ho akwasi so hwe ho na akwasi big akwesi no so serious kakra na akwasi so ho but a confirm de ye ja big akwesi kra mo ye ja but later no so later say me kan ye sampa onwuma bi at that time o domina say na omo so mni ba so serious ayi bi aggressive ayi bi so omo so ye ade a tenye omo say abontina no pass oba kire ne nsem bebremu a no omo say nkofo bebre so dwene say konfo ana because omo so serious na oba bokosu agu na num bi afani tiri wa ti akokoti big akwesi no serious oh serious akwesi no serious and no na kire ye ya kan amamre na ye no because sini no
oh ya chire obi say ade say etimisi na wo ye na wo sere a yeah ni seriousness na wo ni say aha obi timi hwe sini no wa fa me personal pa kwaje ohia de tini obi timi kia che wa say ma me do ebefo because oye ni ye yes see ya be ni ye yes but the sound na say apaya for akomfo no say movie bi e be comfort sa otale say oye ni bia ye colleague gon say bia ye yesi onyame no onimde ebesi ne onimde ebesi china ebia yamfo nto sa part na bibia ntimi mpagyawo apaje yewu adwuma mu si ni pabire na hyase o eno do na awai de wansua crew adwuma bia no a wantimi anya exposure nso wajai etie na ma otimi hye obi mobi mu de maya bi o bra mu de motimi gina ye hwa na ye ka jana ne mo na hyase o okofu bibra bambui etie bia me so no sanya akom ne bia da takro no nya asa vision no ti da bia papa slide me nyini din film da bia mo ka papa slide bia obi anya me sure because on the a picture de no ba utimi se na nya me de fa no so papa slide nya Sylvester Japan Dabi yeah papa slide okay Sylvester Japan we de ya data papa slide owo ukọ TikTok wa hwe papa ono yeah no ye sofo o yebuso ni comfort mobium edi ko nji akomo no de mobium ne ba e di mobium no terms na me use I said not first the boys ne ba so ne so at that time na tire pa say omo ba beji schedule wa so ne so so omo ba me sumiti me hu ne say me ma afia wansa na me diska na ma nti omo ba na ma bo ma pampam ti nipa ne yos nana me se me mobium it's matter me mobium okay it's a time so na me kan ye koye adwuma bi first adwuma me ne Dr. Jones Ajeman any Evander Kwame Ajeman shia ye no no so na me wa akira that one say nam akira no na ye sound ma bia ne fon kwaku Chumasi Chumasi no wo camp wo ye sound ba ofiri wo ne ye koye adwuma side on ye na ekọ enti me call ho no e na ye kotwa scene no na ho so try your best because na ho musu yusu minia wanya na ba bi ko Abbas Abbas na me fa currency or from Atakakra me fa Atapanyini yeah tight pa very close enti almost na ye comfort but that time no say set design no enti me almost ye mfa Abbas nya comfort no almost da bi ye bi ka twa saa sini na ye betwa no parroting na mo obium na ye comfort rasta na ye comfort ye ma ne mra ti me call na me Dr. Jones nsia ba matini DJ films ni we Evander me atini di me nsia da ti ye call mo nyina so okay me ntwa me hwe the first scene me ne chewa the killing scene na no second scene yakoba to yenhwe me killing na Jones to that time look said otoma me no say and no fin ko me kan bo na be ko for 80 times no omko bench na Dr. Jones ya de ti adwuma no no mo 10 times no mo obium iti Jones hu Evander no friends also hu e no mo say one times na do iti Jones na ma kwaku Chumasi frame say me studio ti me ko no say obasefo na komo ne me ye adwuma na terms na me use mobium no me efri na komo kwa adwuma me fa nto me ho se me di mobium ti wo tae komo do from say ye konfo mobium na adwuma bia obeye bia no na sa na me build me ba bi ba ye fa no kwakuma anu me de kwakuma anu na to say adwuma bia beye bia me fa nti e be ka ho no no so abaye star ti din be mo aye star na me se patcho me that ti Jones na ma me de sa din no to me so that me ko bia obodi bi also be built to come say comfort dey for comfort hu nzo pom say patcho me the mobium and me so be build dey ma me yeah fantastic so we how you see no on say obi a wa ye adwuma na papa me busa we ni atiesi the next level is it the capable they comfort them munya mo the channel share comfort colleague say eche cement ase say ono say o kuta comfort obia wa tisa o pese comfort room me da so pray minja o come TikTok ra o hwe me videos a me use me comfort costume na de ye colleague so use ne de ye na obia tire me kan ye no obia wo send ono pen style no obi hwe colleague adwuma na ni gibebrebe obahwe me de obaka say we dey aso e too serious dodo o ma ye nyi na obi so bahwe me de obaka say boy we dey o na kire a comfort style no obi so bahwe kwara say we mo mpe ade aso mo de di agro ti obia ni favorite it sa ho ne de me gidi say viewers no we serious me comic priest actor me da say onye comic priest as a serious priest actor and obi so also a comic priest actor okay it viewers na njeje confirm obiom confirm colleague last time we otale me your list we man confirm obiom confirm otale confirm big quiz confirm salimko and a confirm colleague who
is who? And come on, one casa. I have part one. You room. Now, why are you my yache? So what is it? Obi koye bibi. Na yakase kuma wodini we wakwakoye say kuma wodini we wakwakoye say ya ayana mumu feel say. Didn't you make us because of munu aba ya Patricia. Pat. Oh. Ote na yes kuma wodini ge obi akwakoye say allegedly yes wakwakobo oni akonfo akoye adwuma. Samote sansam na mu feel say gu adwuma nani mu ase na say no ko say nya no ko. Ah. Apaje. Mahome asem no so kra. Before no let no nim no. Minim ne pa wo ye michocho mucho. Oh wow. Aha say imagine ha ka asem bi. Nipa bebre aye interview a omo ka se onka ye ho mpo onye kuma wudi ni e na onye say mesrawo oni mo bia mfre na koa. Apaje ye won kofo bi wo ha industry o ma ble pa beto mo anya din. Nti ase ani na hu omo. Ni e ka se dodo ani sabi oso ntakache no. Ye wo few people bi ono mo a omo huhu won because no nya wuro ni bi ye dai epre ene won kofo bi omo tim betina ye ho one scene waka pass enti ema ya recognize wo omo baje minim part enye sini mo nko a part de minim ni way back wo me ame bro no so tafo. Oh okay. Ansana mesani ni be hia ewo sini mo ye maame a oye enyum kro ibi Mark Abraham ni abai. Oh, okay, ebi afem. Yeah, Krokrowa tuntum no. Adowa gospel. Yeah. Oh, Kwiafriye. Ma me Kwiafriye. Yeah. Emu hobi me ne that magic Adonko man ye beti crew bi. Na be ma bedi de. Eye me light man. Yeah. To be DOP eye me sound man. Na me production manager sa acting. Oh, okay. Na me de Joshua Tingo eye me serious actor. Na me Yesu ka chi Kwame Apia nana. Nana Nana ade emu oduro tiri de office be de ka chire Kwame Apia. Nana wonka so. Na ono e de Joshua Tingo ba. Na ya fa at that time so na ya di we su di achi ya dabo. Okay. Atam na atwa bi o Jones wa but yeso ye peke na ye de no e ka Joshua Tingo ho di omo ye adwuma. Yeah. Enti eho e na ye be ye akua free adwuma. E na ono no characters on be ba no na ye ni aba part e ka ho. Menyi na ye adwuma o kumase bebrebe, menyi na akotem akoye nwuma. Even na wari mpo wari ye no, efia de yo me na mkoye chiame. Wow. Ansa na refreshment na nkasa ye no mama vibe ho no so me ne colleague emienu na gina mu ye MC. Wow. Eti part de me nkase me nim no. Oyo obi oba act ye no obo ne homodin wo mu na osan be produce ye. Na ewiase empanimfo se esan nam. Enti bia da sebrese bompaye na wodie bia meto aboboa no. Part to oye na adwuma dada obo ne homodin dada. Enti den beba se obi a wo twa sini odim se da ache me bia odidin bia to ho na onim so obi ye sebe ne nsa ha no a obekwa kofa sa nipa no. Onim se ye sani kunu ye sampa ono de onim ena wakotom. Enti nipa bi nsusu mfo madwene ase bu no fo se ase ono akoboa no mo bokro no dabi papaje party obi obebo no homodin pa na oza asem ne ba no obi a on se dabi am ka se bi se blogging adwuma wo ye papaje on se mo dos pa ena ye won panimfo wom wo one building home from movie industry mu unim how e si kasa unim se ne si control asem but bloggers bi abeba omo nya bloggers e school no mawie e na sebi oman na dwuma ewom no sha etu omo nyina atam phone se ne yeso ebe video ne ya kasa bi sa omo no esese nkomo ko seniors ni bi ho no mo gentitie bi because bebre omo kasa what na say ya to mo se da bi on share any ideas adwen ne wo form kakra etu ofafo na kuma wo actress bi e na say yeso wo dintintima pa da bi nya abotre ye wo nipa bebre ho no mo ye actors and actresses but omo join Actors Guild it will be asem to me to be say na Actors Guild ne nkofo no way ekuo wo sini no on join ni bi wo expect someone dem fa ni sika meboa no enti part ye obi a oka sinifo ho wo kuma wudum ye body din de fryer e ya asem papa ye nyina ni beje ti e bone a ye nyina behwe how e besi ai dai aka asem no enti wo sini twani e ya asem na aba na ye see me no ka say no asem no wa post for nsem e wo court a mu gu so mu pensem ye nhwehwe mu enti results e beba no na be ma yensu ye hunu ye beka na din de ye ka e ha ye pa yeah because me see so o nurse ni
When say on one in kasa yem say nyame kwa me kasa ma on one in kasa yem wa Canada said nursing owie no wan fa nya adwuma nti etuani awakọ yem bebrebe papa je yesu anwuma bebre o when say oba ye twa series there a me hye Peter Tade but adwuma we wo hwe atade na hu say sprayer for water masua bi da o sprayer magazine master Tony mechia o wow ba ma fa nya adwuma me ye carpentry. Oh, okay. No papa wo me no ye carpenter. Me su me ye bibia me bo dance me bo fro me bo lent me bo pillars me bo bibia. Metima ya adwuma bia. Wow. Even dan me kotena mu ansa na me tu akọ bia me wo sisi ye kwa no. E mo adwuma nyina me na me kogina mu ye. Me to me materials na me yam kogina mu ye. Wow. Enti di onim me de wonim. Aso ye de say me nyina ye de aguo nti se nei me ka se bia o me ye carpenter. Na na oba na me twese me nya carpenter. Enka se enti me nya carpenter. Me ye. Ba me na magya ato ho. Ye enti ono ne kasa ye mu kwa me nkasa ma na wa kire. So ko nursing school no bet wa fa nya adwuma. Yeah. Na sem no say wo police force sem ne adika na ye mpese ye be ko bebe ba just say wo the mobile kana onim no be hard working lady pa just say na opa adwuma. Enti ono na sem no ye be so kakra. Na say so ye tiase pa George nso awu. Sinifo obi ewu ye kwa ye say obi ewu. Obi wu ya ye say wo ha ne ekofo we di aba. Ne ye say RIP ni de di nkofo san wo ha no amanfo afro eh ye say asumese wo mezo masa wo wu a nke ye mbusi ba beka no say final sansam no papa je da bia meta ka se de so na beti hu dwom no na ansa na ahoma be hu suru bi ajeso nam dua so na mum sa ahoma no pese wo buru dua ne so a osi ni tirase nkofo bebre fa omo ewo din ho e de build omo niema bi but how on besi akonkudu ade no ma se no senka o fa panyini bi na wabɔ ne din nipa so masi yete ne nka che ehu na che na ne nwuma ye fe a we dem ye hwe papa yi ne yete ne nka che na wabɔ ne din na nipa nyina ni aside akonso dan se wo bɛkɔ ka se wa wudie ewudie mimi da biam ka se sa no obi kura wo asɛm bi na onya ma police ba mu a ompe wo yie biem susuma hu na susu sresre anaso obodua what you say because wonni ho na se bɛyɛ ne da bia ene den tina so ne kwa sresre enti nanse bi na me wa akra me da so no pa me bie TikTok na ye nua be ma Sapilo picture da so se wo Sapilo just a week and am so bia the picture better say bra ye hu no movie industry mo ja ni yusu ana ni week na afa mu police wo asemo anum be ye video the picture to say im nua be ma onwui o wa bro chira wo gina ni sei e ma nkofo be da ma se bebre minim de ye on be kan tina me ka se bloggers ni bi o ho a omun sedam enye matured wo adwuma nim so be ka asem to wotra na wagya wo pa George onwui e papa no wote ase omun kwa na oluma kwa na tinu ye fita o san ye strong very pa George nante o ye bibia ebi new ni age omun kuta from academy o 90 years yes o ka na yo ho o ye bibia o nante o ye bibia ntimi nim the reason why I say professor owo ha na so mu wa cha sa na mu ye ni ai ka o bila sa mu ye de bi aduo mu wa ye simu nyina ye de video mu enye o ha na ya be post na say ai wine po asalati awi ana obi asa omu di ye yo mu nya o ha na de abaye so awu faso bi omu nya ade ba ko bi a emre bi say minia otali say omo de bi ye na otali so sa de ntu omo de ye no omo twa sini bi wa akra ena sini ni wa hu ni ai ni poster ena omo ko posti sa poster ne ba abonten but say no ka se nkofo bi aye dead video so a oka ho bi a ni be ti no omo susu wa wu go me kwa menya na ho cause bebre ti dia mi shem ka se bra sa de no mo ye ndia how pa no se bra nya izo bitimi du ba bi ni pass samaya nya no ho wi na all right and I don't know what you say. Mobile, be share ya di enkomo na since we started the interview na me the last time na my friend say mobile say ni say be na o chem say oh baby onya we ne me ba baby crowd na me be to omo say omo ye adwuma bobo ye adwuma fitafo adwuma no I want ene ahoju TV Tafu TV Tafu TV adwuma bi a o ye company Jordan 16 niggas Safo Hema Confo Mobile ne squad nyina e wo mu bi nti o kwa me title boy there Ato the village mechanic Ato the village mechanic yes that series no amamfo ni aje opa no mo twa maba be pieso ba betra se mema me behind the scene kakra bia na mo hu de ekoso e wo se to Confo Mobile papa bube be mamen kra de bi mfiri ha mate se ye papa George akokasa se actors ni bi wadi omo
ho yaw Obo Emilia Brobe dey also omoan yes sister Emilia Brobe kakra mpese me di kan ka kire ye papa ye nana ne say first of all ohun ne say adoye fra komam adoye ifra komam papa je obi enu o sori ya adoye keke o ya na nkofo nhyɛ ne nso ɛna enei ba bia wiase we na du papa je me kasa se me ya akoda fa no nkola asem me ye panyini so afa ne mpanisem ba bia wiase na duo no se obi ta ye wadoye a wa wo hwɛ adoye we de enhyɛ da nya yi adwene ho mienu abaje yesi achede bi ye musuo susu dwene se me de me nko ayemfa nche me da bia the boy dey chew no ye mo ye dey chew no wo hu se tro no kura ka se oma de mu won hyira se ne wo a wo gie no nti wo a wo gie no se woni how bi na wo su se da bia emfa ma wa e problem pa abaje sinitwa ya adwuma a me pese nipa bebre wa abonten de to omutim se enya adwuma a wo be ya e chese wa yeye perception bi wo dodo ni team say oye moving actor oye moving actress ene wa ye abaje say actors and actresses wo hu ye 500 a emu 25 ene betimi aka say omonsa so omochi adwale me kanyame yo hata ho sini 100% 25% 100 maka 500% 500 emu 25% ene betimi aka say omonsa so omochi adwale abaje industry ni mu no hu emre bi anyumtofo bi no mo ye group ni ye from engineer me pomo nyumpa sakina ekodu ba bi ma mo ntemte kokko no ka se de akofa nyame wo evangelist asase na ote ne ho na no obi koye ni interview san se antwi the way mo ye group a ade ne koso no a wate wo ho abese ba bi no adai o se bra me ka no kra kire wa e ka ye de no yes o se e ka ye de no because ye wura ha e wo so ho ye fe tutimi ko jintade bi ko boutique tutimi ko ye sei ye twa video se niska ne ye bobesia ne ye twa bi ne ye jabi just ye ho meti ye but emfa enti wo hu se wantwe ne ho a ammoa sa sem no de na metie no na ma ye bibia o se akoe de we hu mo TV so a mo videos ase cars ni we no se na ye de kire kwa papa je yenso ye benya din no a o kwa nipa frew ye boje wo so ye invite so nipa ni age no ye kogina no mu a ya me susu ni obi se tis nipa wo nyina dodo na hu ne se bia me ma ye but obi ben o na bia aho kire bi ba na chale na de woni abe ma me ho nya kura o mpa ka me o ti ba se na na wo mom papa je mpesa adofo bi hu se wo moa bi na de beboa actors and actresses a ye open na se bia fa boa no ensusu da se odaka kasiem to ye enhwe ni senior otwa da bi enhwe sini dodo nipa na twa eno bi na pa George be kan asem no comment section kofo kana senior adwuma bi o ye ti oni sika ye dey sika be etwa ne kan den kwa sika be pa George me nyese pa George ye adwuma kwa a charge 5,000 da opa bobo artists a omo ye moving actors and actresses na me nche omo source of income Bobby Din omo ma ye office omo ye wo industry ti see o se bebre se McGraw se wa ye me da se McGraw acting na na ye enya acting na na ye because e ka sika America nko ade be ma no a enka onu we bi odu no but eye o build din no na brand bi abesuso mu nko bata no ne ba e ma omu yedu se yes sister to we her excellency oya brand e ma ayi bebrebe afa no eme obesuso na se no ama wanya capital bi ono so establish as business bi enti afa bi e dey e koso yemi abe makodjon cancer office sini nko na ma na ye da bi yemi abe maguru putu no piano ko wura music mu no me da se okoso small enti a building yemi ma no wonya bi dey dey invest wo sini nim wan biom memo enkofobia be du omu din akonya namfo bi a sika wo omo ho no mo de bi pusi wo omo ben despite mo no adwene senye boy papa yi din kofobia Joy Daddy Mr. Harry Mr. Mafo ne omo so ye nua kwa okumu sa so omo de na ekoto eno anu no kwa ku foundation anu no eso na kwa ku twese ni bebrebe o ye ka tua na ye de ma ye sini mo no enu fie mpo timi nya hwe abaje ade na bebre nti ase ensusu da se obi twese ni ye sini ni sika de tua ka o poster so de bia nti no wa ye no
What show your old days movies no crowd ya na kon. Ntwahu. So what that akase bi nsem. Sika se no de ma wo. O yusu ko ye de. Enti se wonya akonya na bia obi wachi na ofro se be yadwuma e na wo charge. Enti yenum bi say ade a boy me come in your colleague aka ho. E yesi de MC. Colleague so MC Mobium so MC best MC spa. Colleague confirm Mobium. Me colleague de any MC ne de. And all from bonsam from bra. Go me ko bi say last say colleague so ba MC ah. Me so maba. Colleague me je dwuma ba ko ma na wasa ho ba. Yeah man. Bra say nye mo ene nanfo bi a yenye nya wo mo a bi wo mo nsem amefa akonya we so na me na yenua be ma TikToker takwa de omo nyina afre no black chairman ya me nshira wo na bra yen hia sa nipa me bobo mu din a bra nka bo bi a chia we me bra Kofi bra James ono so wa Accra bra Kofi nya me nshira wo afei abroso Christia rapa nya me nshira wo Starter One Company ono so ewo akropon wasa akropon ena Dr. Amagashi. Yes, Dr. Magashi. Papa, Yami Shra will support Bia or support Naminda, my manager, Don Blaze, spiritual commander. Menana say, Senya Seni Pemi Bobo Mudina, or Muna who say, a dini de ya walk, Mesikanya day, and come into a mona wumua, oh, Manyam Bika Kaya day, if you Subina Suchena, who are Bika Kaya. Ra, Safoni ni mua, a dini de enya, but Yen Konya, sa. Advert ni bebre nse da nye de enye what you say enti woni nkam bia biem enti sini ne kwa ne be ya YouTube yi what na fie bru week ne emfe waduma na waso an hye ko wo yire wo ma enti omo a ebo om bebre fa bebre bo omo ye omo ama mu ni yire ni ma some the individual ono nko abede na obenya de obedi a wawie be ye num se ne ye wo yire e wo ma a sabi abusua be sa atwe kakra no papa je enti e man kwofo nwene se ye papa George oye adwuma bia na sika no wadi na odi aya akohwebra bi enye saa but ye papa mfa nche ntirimu se abeche de efura komam ti se ye sister enya bibi mama onka se wadi ni ho ya onye ni firi kro ba na ye kro tafo yi woni sika fo efiri wo bi nka se menye na firi kro ti na bi da bia no de ye papa nyi firi tim o beti ase bi o kan ye me ya pan wo to se Emilia nhwe na wamfa ne ho ya anwu anko asamado Debi no e bibia ma na wo espese nka obe Debi o e bibia nko be kasa na o si kasa no me na be so bia o ya doye pa so hu enti I think say obi ne ba bi o so ye na doye ne ye me say Emilia so ne ene nya nkomodi a me papa no nka yo because me mat say bia Emilia ne o wa refi kakra I don't know because one ne nya nkomodi so bi pen eti yes then no do obi ba obi sem sister organize na yenko srapa joy no na mo bi me and no so de ese ba bi otumfo obo ho no e bi opese wa onsem sika no onya bie ansa na obekọ akon sister and no so e wo wa kachi ai wo anti no o bi abeka twa to me si bube be 5 bi ma na yemfa sorry so abaje e be de obi si mu ba obi anim se mo biom de e ba no abebuo bi a e kwan ye fa so me benya 2012 me benya Fabi yesterday we nya host ewo Fabi yesterday abebuo session na na papa Katare se Katare obi na obu be pa enti ni ye ka kire kwa me apia na odi apia mienu pia na dwuma bi obe nu komase abusun akirika na Katare wo so na me wo so oboy siki ewo so na mesama so wo so enti omo ye se Katare bu be pa nti o mebu be ni bi and I'm say kata no wan betena se and I'm say menye ne betena se okay and kata ka say okay obiom de wo de sa akwala and I'm say of I entena se ti ye tena se na ye sha se no won say no so ye wo ka na maka enti oka na maka oka na obu be 5 no afi ontimi nkobiom enti kwa pia say bugu no so na maka mi bu be 20 no mu biom enti won ka say sa wote besa da bi enye fi na kom na me se mete be we de marama e na nti omo ko ka se ne so kwata we ti mi ara mo bi mo mo bi nye host se be obi ti bebuo na obetimi aha ene ma benya nti be de oni mo bi me se e be de ma me bebe de o abusiafo hwe empanimfo se wontimi nhwe nyanka yansi kunani ba pe sanso ena sabio tafrache empanimfo ka asem bi yese oba wale a onche no odua banchi a onua
Okay. Onya 2 ya, no 2 dia na to nchai. Okay. Okọ na nim. Apage fa hye utrim. Se wiase mpanimfo se wo ye badwemba na utifie. Na panyin owo fie ka kire nkwale wo se, "Hey nkwadai, mon sole o. Mon fa nsuo hie nsija so. Mon chi achechede. Mon twa ne ti na mon tutu ne ho a akokọ wo ho a fa ho adwene." Esa sa achechede ye ntwa ne tutu ne ho. Wo akokọ wo ne ye kama. What? Conform. Apage ebebuo de. Ebebuo de. Mesela petano watenase. Mamo bubu benkwa. Ubu no wakyerase. Adofo no bebre kwato e de besua de wo. Yeah, ubu no wakyerase. But as a person na onya daje na wo adwuma na o san eba ma yedi enkomo. Nti na ya tese enkomo no yesua de kakra ama yehu ha wa sini no bebi efiri ase de ba ye nyina on say adwuma no yedi ago. Oye oji o. Yedi ago ma. Hu no Paulino so a oye oji. And I nim say wa wo nia Paulino. Eh asemo because of say oji nti no on. Almost me capture the baby o. Okay. Yeah, into Paulino de me won see me from kra. Osia bi won say help apanyi. Go way back somewhere me how many can somewhere 2008 2009. And na ye adwuma bi ni ye de koma editor bi. E wo baby ana ye ni aba ma me sewa ene o ma meti no. Paul Chrome side ho. Yeah. Na editor bi she ho. Editor no good. Nti ye kɔ ne ho a na Paulino enso ye young boy a onso kwa SHS ah no so brand na ekira na editing enti okwa na o che na cartons enti ye kwa o se ha wo katkati na ono no masa na ye infect no hon ne ye kwoto no so ti ye konso we na mi age na aba hai say and ya build enti Paulino onim so no kwa na no be ye industry player kese enti ye hu ya ho a ne ya kai back ne pa yeah sa pepe na bibia etie ye de nkomo no we si ya media the fresh boy papa je de me komfo mo bio na be hia e be di nkomo pa cha onye komfo o yesini no ate onye komfo oba na ho se na ya de bi mama me bi sipen o hey obi sipen me koya adwuma o safi me free krom ho be dru kumase ya nwumre na manya ko me peke ya mpacha wo komfo ni nie na am say komfo be na ahwehwe no no say mpacha de om betwa asini wo no bo ku me se me bo krondin no boy na am say ya tim ne say bi o producer bi o de o so we de mpacha wo na mo ho me pese me ni obedi nkomo bi but me ntimi kwaje number no wo mo mpanifo ni bi o na me so masasi bi na obi ni me o chema wo say na am say mpacha ayesini komfo me nya komfo me ni ye nua be mastivo edwe so onwe yakọ abenase akodidi ye kwa emam panifo minu mo be kotokoto me nase be kwa na me hye costume no mo be kotokoto nase na anya nkwada na mse ade bibia anya na we de patwo wo fa hene ye won komo bi ya pese no bedi ena me ka se me yase me yakọ sibo so aboa mu fi no ena me sa mo sibo ni mo ka se so mo nya blue kuta asem a on pese mo de ba na sibo ka jam so da bi o ye twase ni mo se ye hu ni ka e de ko fa bi adwen tim da se wa kra ho na furu pa. All right, yeah, the community see her. So thank you for watching. Bye bye. Hey. All right, show be a high and both multimedia. Me the fresh boy Papa J. And then you share Babedi and Kowoka Krademene, one of the gurus. Oh, a Jumanum Asia, because one of the gurus, I be I want just here. But in Komano and Konenimono, Obetias here, pa, and I mean, mobile, conform mobile. And Asia, yeah, Babedi, a different obedi. There's a business friend, but man, and you must or being more brutal. It's anybody cinema Kowoka cry any other matters in the industry. Na ni na because I say, but before Seba Casano, my main case 23rd of March. Yeah, this Kofi Kenata, Sunsuma Ofedria, Papa Kumase, Rafada, Frankinaro, Kelentua, Comfort Quad, El Coso, Ewa Mancranso, Happy Jones Resort, Sunsu and Hofe Entertainment, and na Ebosa show, the Kofi Kenata, Eba Mancranso, 200 Ghana cities, T Pescato Hall, Salabash, Omu Gucci, Rani Repe, Mobile Nayako, I know the squad not also Kofi Kenata, Rafada, Frankinaro, Papa Kumase, and I feel comfort quad day, killing Tia, but the Sujinum, what did them, wow, so then you know, yes, wow, it's you ever share 200 Ghana cities, Yanko, Nayanko, GNE, oh, Mancranso, Happy Jones Resort, ye Gemma, I'm Adiachin.
Why na me ne mobile. You can say mobile dia the amanfo ni man say o twasini na osanso ye komfo e ba na akom o sinimu a ono so ne dibre adwuma gidigidi eni be di san komo ni nyina ye nko ne ye mon komo kaka mobile pia boko de papa je yeah mobile pa ye share ya chu ache yeah what you say at times adwuma no udu baby na say nkofo di sinimu nkomo a yeah na so wo ha e bia o kasa obi chenche say na wo de say unye sinini omo just blogger mo ye say omo ni say wo ye sininim papa what production atete nkola nyina what I say etubu say no but that time no so ache o enye na asemu because me say da bia me hu ade ba ko am tie de kai opa me hu am say Mensa Abrampa Mensa Abrampa enne kokohwe maasi pro no e krabehwe that time na mfuturo so that time yeah when you try it me hu say da bi mo ye bi that time say ye wo you can boys na omo around Tafu area na ye wo area no ye me KB Okoronko at that time so Kofoli betwa bi ye ni ma Kofoli na ye Katare Chewa Pa George Kojo Kansala we Kansa omo so kra no ye new boy obi amponim na fe no oba boy afa no obam mo set ne so me shade bi kra nso nti na me hu ne bia o pole bia mo am say boy we na ba Mensa Abrampa ne so no won say no hye atade bi down brown bi na ne top dua belt na dua no de bia ye dua na ye tie na eno nkwa no hye o hye no first day second day third day na kata reference no say na wo atade ba ko pe wo ba wa hye ne no no say patro abiasa no masi amapa no ma hye wo say anti da bia me hu so ne efe maka so wo do say da bi papa we na ti me de hye ne so pa o and it's a movie one of the movies eboa no pa so on call baby nkanda o kan movies awaya on kanka honda that time no o small boy mo sa set no me notice ade bi ho on say that time near boys mienu a o ma hye adwuma we yase o mo pese o mo fa agya ko line no eye concept no comic no enti na ya adanko na Kwadwo Nkansa and Kwadwo Nkansa di ka ba so enti adanko bedu ho oba na e ka say hey boy bi na e fe Kwadwo Nkansa no wa ha na adanko koye me kai wo hu say me ye comedy ono so ye comedy nti ono no adi ka ba ha dia ene o say me nko enti me free mo set no so me free set no so a me koye ba ta bi e friend data kejasi OG directors ni kejasi at that time no so ne bishop na bishop so menye adin bishop na diakon na ono so ene ye maame bi a no mo frɛ no Miss Lolo no wo kote de diakon ho no no mo so ye dwom ne friend achacha in love e wo pa akoso ma no so ye free wo ye konje call na adanko so ho na buza say na nti na wo ba aha no na say me na me fra adanko oh okay for say na me ne adanko ni wo E&E Productions yes for you adanko ba ho na me say nti na wo ba aha no ko no say se me ba na Kwadwo Nkansa ho na o ye comedy me so be comedy nti na ba sa nti na me sa ko na so okay well so na lewe so sa movie no ya nshada money roll the money free roll the baby and that ni feel say oh yeah no piano to o money ko so e ho na adwuma no sha say free since papa je onye ne amafo nimo onye ne nimo mfo ka say bia industry no say ya blogging e ba ya adwuma yi na one girl bi o ha ti me no di nkomo wi a o call nimo no and o say bre o pesinifo asem na me say hwe yes o pesinifo asem o ye sini papa o me dey say sini na say na blogging no akofo ntia yes ja edu baby na o say yes ehu baby e be boy na dey papa ya dey mo je mo che papa nya asem ketua why ya juma na che nya asem why ya juma na che because me guys are o kan say na bobo so kasa squad no bobo KB na Nayao na ye fe no Obui yes na Sly na Papa Sly and sana Okoronko Oko pa ye kasa akokra obi actor akokra we industry no bi no obetimi oko boy ne stardom na ekuta no ne style of acting no betima ka se nipa opeke sa star na ye Kwadwo Nkansa owie oko betima ne star na no star oko dey acting no on say oko industry before Kwadwo Nkansa enti I had say ne obeto you see emfa say ya papa lumba ni o sa oba na beto nyom na wonne no lumba be ka say wa peke lumba ti sa na meka no because yenim oko before Kwadwo Nkansa ti meka say nipa o peke sa star ni bi ye Kwadwo Nkansa no oko star bi I know any star bi say
star we no on say nyina kodwon cancer ye time ka say nipa o pick in star no kodwon cancer okoye obi no ye good me cancer rehearsal times Mama Esther tapo 3 months yes stage kake we no kra rehearsals no ye ka say okomra stage ye nyina ye pay attention to say boy no okoton da ko do good o ti ne ye nyina nim say okokra de on be rise first but anya de nipa dwe na nyama be me tabu some me production no oba ye hobby yes oba be rehearsal ne ade e wa ase ho pankono estate bi yeah nsuo mu ho no na le we so ba ho on so ba ho le we so ba be rehearsals on Batman na na eba it I think say adwuma no mo ye ache so who sha wan kasa what bodwuma no be sen obaje ko be tete yeso metimi aka say industry na kasa de ye step year 14 no somewhere 2004 2005 and the year rehearsal no on say the be am ka say the man sa squad ni na obi act na ba ta be ami age because ye call rehearsals chey santa no obetwe senior obekọ rehearsals na ni ye production bi a ma mo call rehearsals e bi only Sundays ba ye na nye sa every blessed day bi ano ye call rehearsals enti rehearsals ni timi ye more enti time ye nya akwanya say say mo field mo act na ye twa senior kasa no na obi aye wo ya de pa ma me hwe edu bre bi no na afede ye mo obi o a na a comfort room kwa na na ma we because so minimum na on tesa na o terms bi na o tayi you na o terms bi na o kaka brofo kesa kesa bi na yes ani ma nyina uja to e be fa akom line na e ba ne se na do ba bi na akom no afa e be fa wa na odi na atwa sini kwa sini akom papa je ye metimi aka ne se won se adwuma we mu no enye de open na wunya tama ye rehearsal grounds no on say na twa ade bi a friend say parroting how to stay in camera na ade enti there was a time ye be ye no me so before me ra movie industry na me were into music na me bo owo ahene band na champon enti me wo owo ahene band way back and so na me wo band nim nyam ka say sini de me nyam me ye me nyam to say me ram enti me ram no because na me wo band nim no send your musicians style your mo ma gina meti yakoba bia me bokon row tina me so meti nwi te se ye nua be ma onya no be ko say tutu tag na ntinwi ye bebre sa na me de yete nti tawfo de omunim bia making enti ye be ye saade no that na odi anim say papa srai no say said you wutiri nwi do so no ye be sane wutiri no na wa ye konfo so no hu ne se de timi si do so ne ti ne betimi aye konfo go asa yo se bibi ye hu wo ho and at that time so no mo so hwe tutu ye de tutu ye konfo eto mo se me sane biti na ma ye saa bi and ye no sa adwuma no na other production houses directors so abegina ho so wo nyina ehwe akwara o ye good no mo so koye adwuma no ma peke no so mo ne ba ye no mo hu se me ye konfo and na me so me wie so mo se chale why the perfect wow na say bube ha eti we the befro a mobium be ye konfo ma me and at that time na be mobium ne man so nyina use rasta enti obi afra rasta bra ye adwuma ha bra be konfo ma me enti ase obi me ko ho na obi foforo so hu a on so frɛ wa konfo ma me enti akoye se ase ho ne ye hu enti wo hwɛ me movies dodo a wa bonten a betima say konfo ne ye be 90% konfo rule ne ye be 90% so wo hwɛ mu de a konfo rule na establishing the movie establishing a big pa sata na o ba na wo ye konfo ne wo actors ni bo mo ye konfo at that time no nipa na ye location me hu so mo so ye konfo ni bi ye nia ba bi no wo ene nyinam so Ashtown ne ye frɛ no nana din na ya awia me kakra kokɔ tia bi no ya bi ni mood kakra na ne ye din pa we na fini din kakra a man side no ono na na eta ye konfo me man side de metuma ka say ye bra panyini Michael Afrane and na afei me colleague Salinko wo sa time no na Salinko some ne Salinko nyina ne o production back Okran yes estate na Salinko say ye kutwa mensa brampa ono na PM mo set no so me kai pa enti wo ni Salinko de enti me pa say me ne Salinko de na sadin de wo ho pa sa Salinko no onyanya akomo na Salinko no wakotwitwa abebrese
damfo bie nti no wanya exposure ne kakra ansakra na obekwa akotwa jam tutu na Salinko nankasa Salinko no be peke no yeah time no act say comfort na so we ye comfort na say wo ni Salinko sa na Salinko the old days in the make say me Salinko okay na colleague mai there be colleague there some bin ya keto enro achi ya sa comfort ye no comfort ye mu de ye enro achi ya okay ba comfort ye mu no colleague side no metimi aka say eye entawantawa ketua bi enhyeda nye ntokwa eye just misunderstanding bi e ba me ne director Theophilus Amoaben virus uninya kasa ye enya ya nhyeda nkasa ho bet me hu ne say de me ye na ye ne ya na de ono so ye me so me ya di ne sie min kom bebrebe a kom twem de twem ye say Batman de me ya one say me kasa me wo into music me ball live band hanti na me wo band bia na me join at that time no wo me star but band ne ko ba bia na me star no me di animu sa eboa wo ama nipa so masi na wo band we mu nti me that no aso charge coat me di band we nipa so masi ka ho ti na eboa ti ne ebo Goldman si bi wo oju ba bia ni a o tra ba bia ni kakra o mo Goldman si bi o tra no bibisa enti Yakobo first one abo second one Yakobia because of minti no as sika mu yedu enti that no nso basa wonsi me from nso ma miska manage se be your friend bia beba enti akire bu wa adwuma bia ne ye beye on se akire ne bat ene be ka bom ama mo ye adwuma enti that time so makoye akire adwuma be mienu miensa na o friend me ko na mchanza ante wo be adwuma na do wo sei no ka na na mchanza okay ante eda sei one day pe mekọ akọbọ band wo ba bi sei nti almost enyu ho kra na ya wie o nti akira koka kire bat ma ne so okay mekọ ba bi da sei adata na mete fry o ma ama me hotel na o mo se hotel na ima nti me ko fie anopa no meti bakaza from air fry to bebu edumasa ebo anopa 7 na me ho eti me ko na me du ya no se ates Monsesa na mo obi mu ho na me je doso no boy ma de me pa ba gu me ho me te what sa to anajo me twa one scene na me show them say data aka say 3 days time me ko no say ye be twa ma o de chi na brantem na de achi na me sa ko ye na de chi na mba ye tim bedu ya why ade pa Monsesa ne ho why no mo sa sesa me ho bra me to what anti boy be to me ko akire ho na me anti time no memra man twa hwe na so na okọ bat ho nti okọ nkasa na so okay na yenkotwa scene bi na ekọ na ekotwa am say 2 scenes ya ba me sa betina so man twa scene bi ona ade sa sa ye ena me sa ko fie ni nyina me sa ba fly o ma sa ba abopa o mama baby ana there be into 3 days ni nyina me ko back until there to 3 days no na de chie ena ye ko program no so 3 days me ba na me say data pacho china na be ko program china de on mo ntime ntwa china mi ntime mma ise bia na de chie ena so ye betwa me sa se me ho bra e ma ade sa asan ye ntwa me one scene na sa de che so sa ade chie o say me come program say be ko around 12 na ye ko because ye bo na nwumre enti ama papa no na akire frem say wo sere me ni apostle wo sin me ni bishop Benedict wo sin me ni I think say I'm so far acrobato so bisa me no so wo sin enti me ntwa no papa no me mra na ma mercy enso wo sin akire bi wa na so me ni wo sin me ntwa na me mra ma papa no enti maka bibia akire wo bi me sira wo ma me adwuma ti ma me no so me ni ye fine pa akire me ni ye fine na me yes okay ene meko ene ye beko 12 ti meba abetwa ne ntembe 11 no mo jam no se abra na me say fast wa papa na me call ho ti me ko nyina me bag bi aka me ho am de betu kwan no ata me ko du ye from papa na ata de ye ba o sa na 12 boy wow time aso it time aso nti ata me ye hwe nye ye so o se me nkra na me nko na me call na me sante o metwa me sin no time no so aso se me call na china me ba and afi akire no ohunu se me call be ha adwen but at the same time no omo so na disappointment on sheda ni hwe ka na me de me ro me ho na me sesa me ho na me call ye ti me call ya me call nti omo so no frame ya ama afi da say omo so bo ya afu ade onu nse bi a ye de call man ye yin ti na wo so ye sam so da bi ti me kodu ya na
ye move car no ti ye kɔ no na afa course e ba me so ne mpanimfo wo set so nyina frɛ me bi mesama ofrɛ we frɛ ye papa onya ba bi koyi agya manu omo nyina agye me number frɛ enti ɛhɔ na first day so a me bedi kan akɔ akyere bi wa camp wo na ye magic ene nam ne so a me kɔ hɔ akɔbato na kacha magic sɛ ade na wo frɛ mo bi mo ma ye adwuma sisi ene mo ma me ba enti ana mo frɛ magic kacha sɛ oh na mo bi ma de sɛ no abɛyɛ stars ne nyina agua ogya ye hɔ kɔ enti magic sunu ma de kɔ no so frɛ me no so mo bi wo na me se papa me te ka ma ye kɔbɔ show e bi se no sa nyɛ na wo yɛ akyere adwuma no na papa sɛ ni na asɛm tie o so mo bi me srɛ sɛ de apostle mu nyina gu won de ugya hɔ kɔ a bɛyɛ sɛ papa ade de enti wo so wo na me se ye blu asu ye bo a wo se gyina asu ye bo a ha me wo hɔ afra that time na ne yiri bi a on no wo hɔ no oyale ya papa magic okay that time na yiri bi a on no wo hɔ say o mu ni hɔ ntina me kan sam na oyare ti no the hospital asu ye bo a ha ti wa no tu car e na obehia ye car no be park be pa ye manager na chew so wo sere no me ye adwuma bi se no manager say me so man beto nwom na me so ma ha no e na magic be di agina mu ese asem ne yesi ye cha nya ye ntia ahase me papa magic ko ha me pa wo kwan bi so e na nso be di agina mu se omo ade me ko set ne so okuta car eni ye wi omo ade me ba program na se because program ye be sha se anwumre be 8 okay e na mpani ampa that antia se so de be ba dia e na mo tu kan ko so be de ye sro ne ye twen ba mfo ne frem obede omo move car na magic se ye nko me ne yare da hanti na mtimi no nkonti fa dropping ne ko ye adwuma no wi afrem I don't come on. I be say that time faje afa mi gina so ye bo na say magic abi a wo ye media na me san ye ti me be set ne so back na fa dropping ko du wo no say obi amu na because me say adwuma no ma koma nti me obi amu nti me dem du wa na me kofa costume no na me ya me dress ma dey sa pa na mba am say that time patch ma wi e betima ko ene ye ko asone ye nso ko twitwa scenes na back to back ti e bo be 5:30 e ma mu ja me free one no ma me bedu ye bra car wo ya me de call me try ya kodu ba bia ni e kodu kro ba ko ejina so na branch akọ site one na me feeding kodu sa kro no afi abo na dwo be sa 1 me nya car nko biem at that time so one say bu akwa na traffic was so pa ti delay me homo ti 12 abo makodu kro na me free wa akọ Goldmines one no chira no Goldmines one but me nya car bia biem taxi odi obi aso nko ade asa na jo 12 dem de me kosa e ho so say mining site dey shit bush obi aso nko me tena akro na no sei sa ma de chemi ahomachefo a ban ne car ne ba me fu ba fi ti eyi ma di free ban nim e na omo so say ma dire o mo ntifu ne ko mo fa menye adwuma biem enti ho e na ma o sha say o de colleague be ye komfo the comfort colleague the one na na chance by nti ba bi say ye no so no na ye ba bi ye die mu so the name so ma the AI comfort, the digital comfort. On say colleague so you be on so confidence I dey acting. O share way back ninja o nyina okasa ti so wo you know. And at that time say na ma ye nyuma bi o committee ho a na colleague aba around am ma so ne yes ko mo ye boys o ma ba ba gi aduro ni we to colleague dey me ne ye tight pa ye brothers yeah. Next ho no dey colleague ne ho Batman introduce colleague as comfort. Won say mobile I say yeah you are to change sanity magic magic the magic na da papa da me no we nyina the real few bet magic ade some of the ha me pa ade a wo ye ya don kuma me kan wa asema na wo ne me ye ade a wo ye he do de mo bi o je enye izo zent man de osaban de wo fi asaban de na wa me sika boy a nti o mo so call ye no the kind of music na me ye no on say me na me to ye hip life for na band current one nyina me to enti o mo so na brofo no akwa no bi no mo nyi o mo la abrofo na o obi aso ni ban betimi ato nyusa na obeto on beto ha life no beto do hip life na ye me na meto at that time on say ban no so no mo ye team nti mo kwa wodi me say we ni ho a we beto nti no mo nko fa shabo prayer amefra se na me nko na maka chom say o me ntimi mma ti mo mfo obi a na champo ban na na bia no kwa na nyina champo ban Depot Sport opposite brother man okay Depot Sport at that time nti o mo no mba Depot Sport nyina mo beto say na me boba no ho pa na ye say if you want a comfort colleague I take you over because now you comfort that time that time no say that time you comfort na Sechamankwa Otale no so you comfort because ono kwa no camp ho no so was on say me na me different camp that time so na ye ne ho camp ti me na me ye adwuma ma that akosi board ni masa India na me ye adwuma ma ye papa John Sajeman
Tinam fa say two camps so na ye me strong camp am wo. Ena na akire bru ho nso na de ye strong hole ye Otali. Ata no so abaye ye comfort ho no ma no so. Omo ne na sha ase ye ntia peke ye no mu nya no mu. But at that time me be call no. Okoye adwuma bi o baabi no kai o rock wo ho. Ena omo hia na ba ye adwuma wo ha. Ema wonya akwanya. Ena akire bru wa hwe say when metima ma na ye comfort. Ena Apostle John Pra Hokache Magic say Mobi oni ho. Ena wo ma obiom de o ye adwuma wo mo ho no. Ema ye mo mo. Ena akwabotso ne akire bru akodi nkomo say ka kire Magic say on friend the baby e friend mo obiom no ma ye ma wo. Eti Apostle Hokache akire say ye friend mo obiom. Ena akwabotso ka kire say from us ene mo obiom yi. Eti on be friend me no. Na say Magic friend me call no say me kodie no. Akwa say ene ye be hwe. Nti first sadman na ye ni kunkuma bayifo me na ko betu kunkuma bayifo no we na fit title ne kakra ahonhom to me okay na eno nya sa adwuma na mo ka wo tware wanya ntwa na ma wo twa ya wo ye late show eno nya ya akira adwuma na ya akira adwuma an na se na onim se wo na wo se ba be ye we ne ma ye me ka asase a me kɔ hɔ no adwuma me de hya ase kɔ hɔ no ti last adwuma me no mo ye na ye oba akɔfo ye yi ni sakola no na kɔfa asa problems before se wo betwa sa adwuma na ansa na wakobo show no ya ye adwuma ya ye adwuma be 4-5 crown nti na mo recommend wo ma e ma akira at that time nti wo ba ye de wo be ye wo be kele no me first scene na me pia na kɔbato be chia me say hey what manim ni nyina edun wada nti wo ba ye obi e be ye me ye nhwɛ na ofa so de se me ne ye adwuma Dr. Jones wani ne adwuma wasibo no to no ni send me performance city if it's that time there na colleague na be comfort if you dey omo ho dey colleague na ye ma na so ye bitwa wo other areas se be da so me camp ne ye adwuma ne ye adwuma pa se wo hwɛ mu a camp na ejina nyina so pa na ntimi nyi Jones Ajamaje from so on film and na ntimi nyi Studio 7 Masa India hon so en film nti na camps ni nyina mo gina mo na so nti adwuma dey still na me ye adwuma is it wo hwɛ mu a akomfo no mo act akomfo na nkase de is it wo hwɛ mu pa de as a colleague na as we say wa be the face of akomfo comfort actor pa we industry ni mo because what is street is na busa bra okuta moto is say why not act comfort we ni na obeka se colleague ana as I say why IGP so the IGP sa na nyankopon ye na ade won say actors and actresses ye do so bebrebe but comedians nko na ni mo no crepa si obuso obia se onimaja ko obeka sa baby obuso nim microphone obeka se da bi ana mboa sa na obusa onim kwadwon kansa obeka sa ba obusa so ni Mr. Opoku a dabi aso kwadwon kansa oba Mr. Opoku ba adwum kwa kwadwon kansa ayese ye neje de ye besere nko a ho me na me won panimfo bi a old days na me kɔ manhia omo hu mi omo nyina he na say we young boys about me bu besa no wono ate ye hwe adwuma ye neje sisi but yen asa ye time we no ye nyina ye pede ye besere ne yakɔ na colleague so pesa ye be ya mo ase no me so me nsa da mpe comic no asa adwuma no me hu sa de we serious a wo so ye serious na gya asa wo ye but obia ne said ono ye de ye ne de me kai ye papa Dr. Isaiah Isaiah boga menene ye adwuma bi na star na me ye no wompe mo be se menye star for na me chance sa star no so me ntimi nye okay ni nyina ne se o se mo bi mo uni Salinko ne taye konfo be hwe se de Salinko de concert bi e kan de ye wo so de ye wo mfa bi nka ho kora na me se that me nye concert sa so like me ye comedy mo bi as me nye comedian me de seriousness nti adina me be ye no obi kwa hwe otum kasa adin sini na ya mpa na go most people na ni people shares o ye comfort pa na wasa wo de the way o see ye wa de no sini so o ya manipa hunu se ye say na ade ne tie nti comfort ase me hunu se me se ko di agro de etimi de manfa no na nka me nti ho wa mpe sa adwuma no ye twa sini ni nyina wie but wan hye da anya okay afisa asema okay nansi na we ka Kwame G okay na o ka so unim Kwame G o ka me se sini bia kodjo kasa ye na asori penyo mo bom pa ye na o de comic abem watamo bia to na to akoyem asori penyi bia nu ho be sa asori penyi akontamo bia to na to o bom pa ya mo bi smatam na to enye necessary but said e be si de wo kai so e bia wo ye konfo adu ba bia wo fi se wo se we ni serious because e bia asama bawo e bia ye twa obi asu afriko nim ne akogina obi ye twa asu e ya wade enti wani am ye kwa ntimi ntwa nipa na su na ho no me gina no ma ho na me koye se
obi kuta fanta of mama no ka kwese shoot confo a won sazo to also woni bre na ha woni mani pa won se da bi ade na oye no real but na nya real also make say obia ne na make say obia ne de enti ono ne de no ase nipa ne gie no ho because unze ade ba kwa colleague ne de niam bi akeka ho ama na niam bi a unhun say normal confo be use into no differentiate ma won say we your confo ba woni say ye be sha de niam aka onyina so me na building first yele niam be wura confo say me na building the first way back to Tama that Kofi Asamoah e sha so use calibers no won say me na me bega kwesi ye video am can say o Facebook account and o say mini bi and am say woni Facebook with any on ko Twitter no na e ho de me ko ho na say me kuta rere any de se wa hwesa yi na and am so ono ya dabo and Francis Francis yeah okay omomiensa na me na ye wa asone no so e video be trendy bebrebe but I don't say no asa enshada anya dia me pen se me kan bebrebe ntino man to say me de ke kan confo bia ba obusan so Facebook account yeah or Twitter account yeah so you creative na me kan no sentimi creative ade ne ke kan ho but enya dia ba o say hono confo colleagues use sa anya mani bi yeah otimi ka say obi account ama ha it you share some minimum so who video make old pa hanti epiki free ho but say obia so di ba because me colleague me ya yeshia ya ni jepa go no ohum say ya bi obiom bi no ya kompa e no so broflize no e na hwemu a sini bia me ne colleague yeshia bia akom wom bia no me mum me ye komfo no na ba maso ne so okay okay sini bia wom bia mi wom bia wom a obi be ko komfo bia me na me main komfo no na ba me ho okay na why sini bia oye komfo na so ye komfo da na mo sha se challenge bi say as a movie bia na bibi sa o as a obi ankanfo bi kura producers bi try say the mummy no say ye adwuma bia mummy nyina mo behia because Collins pe funny talks no and also open seriousness no na kai de hia ni ahwa ade ayi na menyi na ye bi atasa akode Nigeria ona menyi na ibisa wo yeah bragronim yeah apart from that akonfo ne de bika kwesu no so ye hwe ho akwasi so hwe ho na akwasi bika kwesu no so no serious kakra na akwasi so ho but akonfo sem de ye ja bika kwesu kra mo ye ja ba later no so later ansem ka ne ye sampa onwuma bi at that time o dominance na omo som de ba so serious ayi bi aggressive ayi bi so ono so ye ade a senye ono say abontina no pass obekire ne nsem bebremu a no mo say nkofo bebre so dwene say nkofo ana because ono so serious na obegbo kosu agu na num bi afani tiri wa ti akokoti big akosi no serious oh serious yeah akosi no serious and na kire ye ya kan amamre na ye no because sini no o ya kire obi say ade say etimisi na wo ye na wo sere a yeah ni seriousness na wo ni say obi timi hwe sini no wa fa me personal pa abaje osia de tini obi timi kia chewa say ma mi do ebefo because oye ni ye yes see ya be ni ye yes but the sound so na say apaya for akomfo no say movie bi e be comfort sa o tale say oye ni bia ye colleague gon say bia ye yes onyame no onim de ebesi ne onim de ebesi kina ebia yamfo onto sa part na bibia ntimi mpagyawo apaje ye wu adwuma mu si ni pabire na hyase o ene do na awai de wansua kriw adwuma bia no wantimi anya exposure nso wajai etie na motimi hye obi mobi mu de moya de o bra mu de motimi gina ye hwa na ye ka jana ne mo na hyase o onkofo bibra bambui etie bia me so no senya akom ne bia da takro no nya sa vision no tida bia papa sla de me nyini din film da bia maka papa sla bia obi anya me nshira because on the a picture de no e otimi se na nya me de fa no so papa sla anya Sylvester Japan Debbie papa sla okay Sylvester Japan with the data papa sla owo ukọ TikTok wa hwe papa ono a no ye sofo o ebuso ni comfort mobium edi ko nji akom no de mobium ni ba e di mobium no terms na me use I said not first the boys ne ba so ne so at that time na tire pa say omo ba ba jiskaduro wo so ne so so omo ba bisumiti mi hu ne say me ma afia wansa na me diskana ma nti omo ba na ma bo ma pampam ti nipa ne yo say nana me se mi mobium
It's mate me mo obiam. Okay. It's a time sana me kan ye koye adwuma bi first adwuma me ne Dr. Jones Ajeman. Any Evander Kwame Ajeman shia ye no. So na me wo akira that one say yenam akira no. Na ye sound my be from Kwakutumasi. Chumasi. No wo camp wo ye sound. But ofri one ye koye adwuma side on ye na ekọ. Enti me call ho no. E na ye kotwa scene no na ho so try your best. Because na ho musu yusu minia wanya na ba bi ko Abbas. Abbas na me fa currency or frame ataka kram frame atapanyini tight pa value close. Enti almost na ye comfort but that time no say set design no. Enti me almost ye mfa Abbas nya comfort no almost there bi ye bi ka twa saa sini na ye betwa no parroting na mo obium na ye comfort rasta na ye comfort ye ma ne mra. Ti me call na me Dr. Jones nsia ba matini DJ films ni we Evander me atini di me share da. Ti ye call mo nyina say okay me ntwa me hwe. The first scene, me ne chewa. The killing is a scene. I'm second scene. Me akoba to yenhwe. Me killing no Jones to that time look said. Otoma me no say and one final call. Me can go na be call for. 80 times no omo call bench na that Jones we dey tia adwuma no. No mo 10 times no say mo obi Jones who Evander no friends also who and no say one times na do. 80 Jones na ma Kwakutumasi frame say me studio. Ti me call no say obasefo na komo ne me ye adwuma na terms na me use mobium no me efri na komo kwa adwuma me fa nto me ho se me di mobium ti wo tae komo do from say konfo mobium na adwuma bi a obeye bia no na sa na me build me ba bi ba ye fa no kwakuma anu me de kwakuma nyina to say adwuma bi ebeye bia me fa nti e be ka ho no no so abaye star ti din be mo aye star na me se patcho me that Jones na ma me de sa din no to me so me ko bia obodi bi also be built to come say comfort there for comfort hunu nzo pom se patcho me the mobium and am so be build dey ma me fantastic so we how you see you know on say obi a wa ye adwuma na papa me busa we ni atiesi the next level is it the capa they are comfort them munya mo de chena she comfort colleague say eche se cementi ase say ono say o kuta comfort obia wa tisa o pese comfort room me da so pray minja o come TikTok ra o hwe me videos a me use me comfort costume na de ye colleague so use ne de ye na obia tele me kan no obia was send on open style no obi hwe colleague adwuma na ni gibebrebe obahwe me de oba say we dey aso too serious dodo o ma ye nyi na obi so bahwe me de oba say boy we dey o na kire a comfort style no obi so bahwe kwam say we mo mpe ade aso mo de di agro so obia ni favorite it is how ne de me gidi say viewers no we serious me comic priest actor me da say onye comic as a serious priest actor and obi so also a comic priest actor okay inti viewers na njaje conform obiom conform colleague last time we otale me list we man conform obiom conform otale conform big quiz conform salimko and a conform colleague who is who and come on kasa part 1 you rem na why adwuma ya che so what is say obi koye bibi na ya kase kuma wodini we wakwakoye say kuma wodini we wakwakoye say ya ayana mu feel say dey tia make kasa because of munu aba ya Patricia part o te na yes kuma wodini ge obi akwakoye say allegedly yes wakwakobo oni akonfo akoye adwuma samuti sansem na ya mu feel say gu adwuma nani mu ase na say no ko say nyeno ko apaje mahome asem no so kra before no let no nim no minim ne pa wo ye mitwotwo mucho wow aha sei megina ha ka asem bi nipa nbebre aye interview a omo ka se onka ye hompo onye kuma wudi ni na onye sei mesrawo oni mo bia mfre na koa apaje ye won kofo bi wo ha industry o ma ble pa beto mo anya din nti ase ani na hu omo ni e ka se dodo ani sabi oso ntakache no ye wo few people bi ono mo a omo huhu wo because no mo nya wuro ni bi ye dai epre ene won kofo bi omo tim betena ye ho one scene wo ka pass nti e ma ya recognize wo omo baje minim part enye sinim nko a part de minim ni way back wo me ame bro no so tafo okay ansana mesani ni behia ewo sinim ye maame a oye enyum kro bi Mark Abraham ni abai okay ebi afem krokrowa tuntum no Adowa gospel kua friye maame ya kua friye emu ho bi me ne that magic adonkoman ye beti crew bi na be ma bedi de
I am a light man. Yeah. To be DOP, I am a sound man. And I'm a production manager, acting. Oh, okay. And I'm a Joe Shotingo. I am a serious actor. And I'm a catch you come up here. Nana, yeah, Nana, I dear more go to the model office, a bit your catch come up here. And I won't so. Now or no, I did Joe Shotingo back. And the Yafa at that time, so Nana, you will do the double. Okay. At I'm not or Church of Bill Jones, but yes, we have Pekin, I don't know, a cat Joe Shotingo, who do your Juma. Yeah, ain't he? A ho, and now ye be a queer free Juma. And on the characters on Bebano, na yen yaba part, a canhon. Menina ye Juma or Kumasi Bebrebe, Menina Kotema, Koye Numa. Even na worry and poor worry, you know, if fear de your men am quiet chiame. Wow. And sana refreshment na nkasa ye no, Mama Bible hono so many colleague, Emi in the Gina MC. Wow. It's party there, men kase me nimno. Or you'll be obey acting, and all born a homo di woman or sabe produce ye. Na ewia se empanimfo se esan nam enti ya bia da sebre se bompaye na wodie bia meto aboboa no party to oye na dwuma dada obo ne homoden dada enti den e beba se obi a wo twa sini odim se da ache me bia odidin bia to ho na onim so obi ye sebe ne nsa ha no a obekwa kofa sa nipa no onim se ye sani kunu ye sampa ono de onim e na wakotom enti nipa bi nsusu mfo madwene ase ebu no fo se ase ono akọboa no no mo bokro no a dabi papa je party obi obebo no homoden pa na oza asem ne ba na obi a on se dabi am ka se bi se blogging adwuma wo ye papa je on se mo doso pa e na ye won panimfo wom o what build them from movie industry mu unim how e si kasa unim se e si control asem but bloggers bi abeba omo nya bloggers a school no mawie and sebi o man na dwuma ewom no sha etu omo nyina atam phone send yeso ebe video ne ya kasa bi sa omo no esese nkomo ko seniors ni bi ho no mo je ntitie bi because bebre o mo kasa o tena se ya otumo se da bi o she da ni ideas adwen ne wo form kakra etu o faafo na kuma wo actress bi and say yeso obi ntintima pa da bi nya abotre ye wo nipa bebre ho no mo ye actors and actresses but o mo join Actors Guild it will be asem to me to be say na Actors Guild nyen crofo no way eku a wo sini no on join ni bi wo expect someone dem fa nisika meboa no enti part ye obi a oka sinifo ho wo kuma wudum ye boni bi ni de fryer e ya asem papa ye nyina ni beje ti e boni a ye nyina behwe how e besi ai dai aka asem no enti wo sini twani e ya asem na aba e na se me no ka say no asem no wa post fo nsem e wo court a omugu so omu pensem ye nhwehwe mu enti results e beba no and be my yensu ye hunu ye beka ne din de ye ka e ha ye pa yeah because me say so o nurse bi eno wan say ono an nkasa yem se nya me kwa me kasa ma ono an nkasa yem wa Canada say nursing no owie no wan fa nya adwuma nti etuani a wakọ yem beblebe papa je yesu anwuma beble o wan say oba ye twa series de a me hye Peter Tade bet adwuma we ohun atade na hu say spray afo atade masua bi da o masua spray o magazine master Tony mechia o wow ba ma fa anya madwuma me ye carpentry oh okay me ma pa wo me no ye carpenter masu me ye bibia me boda so me bo fro me bo lent me bo pillars me bo bibia metima ye adwuma bia wow even da me kotena mu ansa na me tu akoba bia me wo sisi ye kwa no e mo adwuma nyina me na me kogina mu ye me to me materials na me yam kogina mu ye wow enti di onim me de wonim aso ye de say nyimo nyina de aguo enti se nei me kase bia o me ye carpenter na na oba na me twese me nya carpenter en kase enti me nya carpenter me ye be me na magya ato ho ye enti ono ne kase ye mu kwa me nkasa ma na wa kire so ko nursing school no bet wan fa nya adwuma na sem no say wo police for sem ne adika na ye mpese ye be ko mu bebe ba je say wo the mobi o kana onim no obi o hard working lady pa je say na opa adwuma enti ono na sem no ye be si wo kakra na se so ye tie se pa George nso awu sinifo obi ewu ye kwa ye se obi ewu obi wu ya ye se wo ha ne ekofo we di aba ne ye se RIP ne de di nkofo san wo ha no amanfo afro ye se asome se wo mezo masa wo wu a nke ye mu se ba be ka no se final san sem no papa je da bia meta ka se de so na beti hu dwom no na ansa na ahoma be hu suru be age so nam dua so na mom sa ahoma no pese wo buru dua ne so a osi ni tirase
enkofo bebre fa omo ewo bin ho e de build omo niema bi but how on besia conclude ade no ma se no senka o fa panyini bi na wabɔ ne din nipa so masi yete ne nka che ehu na che na ne nwuma ye fe a we de me hwehwe ye papa yi ne yete ne nka che na wabɔ ne din na nipa nyina ni aside akɔnso dan se wo bɛkɔ ka se wawudie ewudie mimi da bia mka se sa no obi kura wo asɛm bi na onya ma police ba mu a ɔmpɛ wo yie biem susuma hu na susu seresere anaso obodua what you say because who ni ho na se bɛyɛ ne da bia ɛne de ntina wo so ne kɔ seresere enti nansa bi na me wa akra me da so no pa me bie TikTok na ye nua bema Shapilo picture da so se wo Shapiro just a week and I'm so be the picture about say bra ye hu no movie industry mo ja ni yusu ana ni week na afa mu police wo asemo and be ye video the picture to say im nua bema onwui o wa bro chira wo gina ni sei e ma nkofo be da ma se bebre minim de ye on be kan tina me ka say bloggers ni bi o ho a omun sedam enye mature do adwuma nim so be ka asem ne to wotra na wagya okọ pa George onwui e papa no wote ase omon kwa na oluma akwa ne tinu wo ye fita osan ye strong very pa George nante o ye bibia ebi new age omon kuta from academy ko 90 years yes o ka na yo ho o ye bibia nante o ye bibia ntimi nim the reason why I say professor obo ha na so mu wa cha sa na omo ye ni ai ka ka o bila sa omo ye de bi aduo mo wa ye simu nyina ye de video omo enye o ha na be post na say ai wine po asala ti awi ana obi asa omo di ye omo nya wa ha na de abaye so wawu faso bi omo nya ade ba ku bi a emre bi say minia otali say omo de bi ye otali so sa de nti omo de ye no omo twa sini bi wa akra ena sini no wawu ni ai ne poster ena omo ko posti sa poster ne ba abonten but say me no ka say nkofo bi aye dead videos a oka ho bi ni be bi ti no omo susu wawu go me kwa menya no ho cause bebre ti dia me shem ka say bra sa ade no mo ye ndia how pa no say bra nya izo bitimi du ba bi ni pass samaya nya no ho wi na all right and I don't know what you say mobile be share ya edi enkomo na me since we started your interview na me nye the last time na me friend say mobile say ni say ba na o chem say oh baby onya we ne me ba baby crowd na me be to omo say omo ye adwuma bobo ye adwuma fitafo adwuma no I want area ahoju TV Tafu TV Tafu TV adwuma bi a o ye company Jordan 16 niggas Safo Hema Confo Mobile ne squad nyina e wo mu bi nti o kwa me title boy de Ato the village mechanic Ato the village mechanic yes that series no amanfo ni aje opa no no mu twa maba be pie so ba be twa se me ye behind the scene kakra bia na mo hu de ekoso e wo se Confo Mobile papa bube mamen kra de bi mfiri ha mate se ye papa George akokasa se actors ni bi wadi omo ehon yawo obo Emilia Brobe de so omo an da yes sister Emilia Brobe kakra mpese me di kan ka kire ye papa ye nana ne se first of all ohun se adoye fra komam adoye ifra komam papa je obi enu osole ya adoye keke o ya na nkofo nche ne nso e na enei ba bia wiase we na du papa je me kasa se me ya koda fanon kolasem me ye panyini so fanon panisem ba bia wiase na duo no se obi taye wadoye a wa wo hwa adoye we de ensheda nya yi adwene ho mienu abaje ese achede bi ye musuo susu dwene se me de me nko yemfa nche me da bia de boy de chew no ye mo ye de chew no ho se tro no kura ka se oma emu won hira se ne wo a wogie no nti wo a wogie no se woni how bi na wo su se da bia yemfa ma wa e problem pa abaje sini twa ya adwuma a person ne fa bre wa bonten de to omtim se enya adwuma a wo be ya e chese wa yeye perception bi wo dodo ni tim se oye moving actor oye moving actress ene wa yeye abaje se actors and actresses wo hu ye 500 a emu 25 ene betimi aka se omonsa so omochi adwale me kanya me ohata ho sini 100% 25% maka 500% 500 emu 25% ene betimi aka se omonsa so omochi adwale apaje industry ni mu no hu emre bi anyumtofo bi no mo ye group ni ye from engineer ma me pomo nyum pa Sakina ekodu ba bi ma omo ntemte
kokko no ka se de wakofa nyame wo evangelist asase na ote ne ho na no obi koye ni interview san say antwi the way am ye group ade ne koso no wate wo ho abese baabi no adai o se bra me ka no kra kire wo e ka ye de no entwikoko na ntwituntu yes o se e ka ye de no because ye wura ha e wo so ho ye fe tutimi ko jintade bi ko boutique tutimi ko ye sei ye twa video se niska ne ye bobesia ne ye twa bi ne ye jabi just ye ho meti ye but emfa enti wo hu se wantwe ne ho ammoa sa sem no de na metie no na ma ye bibia o se akoe de we hu mu TV so amu videos ase cars ni we no se na ye de kire kwa papa je yenso ye benya din no okwa nipa frew ye boje wo so ye invite so nipa ni age no ye kogina no mu ya mi susu ni obi se tis nipa wo nyina dodo na hu ne se bia me ma ye but obi be o na bia aho kire bi ba na chale na de wo ni abe ma me ho nya kura wo mpa ka me o ti se na wo mom papa je mpesa adofo bi hu se wo moa bi na de beboa actors and actresses ye open na se bia fa boa no ensusu da se odaka akasiem nto ayeye ehwe ni senior otwa da bi enhwe sini dodo anipa na twa eno bi na pa George be ka asem no comment section kofo ka na senior dwuma bi o ye ti oni sika ye dey sika be etwa ne kan den kwa sika be pa George me nyise papa pa George ye dwuma kwa a charge 5000 da opa bobo artists omoye moving actors and actresses na me nche omo source of income bobidin omo maye ya office omo ye wo industry se see o se bebe se my brand se wa ye me da se my ground acting na na ye enya acting na na ye because e ka sika America nko de be ma no a enka onu we bi odu no but eye obe odidin no na brand bi abesuso mu nkwa bata no ne ba e ma omu yedu se yes sister to way her excellency oya brand e ma ayi bebrebe afa no eno besuso na se no ama wonya capital bi omo so establish as business bi enti afa bi e dey e koso yemi abe ma kodjon kansa ofite sini nkwa na ma na ye da bi yemi abe ma guru putu no piano ko wura music mu no me da se okoso small enti a building yemi ma no wonya bi dey dey invest wo sini nim wan biom me mo enkofobia bedu omu din akonya namfo bi a sika wo omo ho no mo de bi pusi wo omo ben despite mo no adwene senye boy papa yi din kofobia Joy Daddy Mr. Harry Mr. Mafo ne omo so ye nua kwa kumu sa so omo de na ekoto eno anu no kwa foundation anu no eso na kwa twesi ni bebrebe o ye ka twa ne de ma yesini mu no emu fie mpo timi nya hwe abaje ade na bebre nti ase ensusu da se obi twesi ni yesini ni sika de twa ka poster so de bia nti no waye no o show your old days movies ne kra bia na kon entwahu so what that akase bi nsem sika se na ode ma o yusu ko ye o de enti se wonya akonya na bia obi wachi na ofro se be yadwuma na wo charge enti yenum bi say ade aboy me come ni colleague aka ho eye se de MC colleague so MC mobium so MC best MC spa colleague confirm mobium me colleague de any MC ni de no from bonsam from bra gomu nkobia me komikodia say last say colleague so ba MC me so maba colleague me je dwuma ba ko ma na wasa ho ba bi yeah man bra sanye mo eme manfo bi a yenye nya wo mo a bi wo mo nsem amefa akonya we so na me na ye nua be ma TikToker takwa de omo nyina friend black chairman ya me nhira wo na bra yen hia sa nipa me bobo mu din a bra nka bo bi a chia we me bra Kofi bra James ono so wa akra bra Kofi nya me nhira wo afei abroso Christia bra panyi nya me nhira wo starter one company ono so ewo akropon wasa akropon ena Dr. Amagashi yes Dr. Magashi papa nyame nhira wo support bia o support na me nda me manager Don Blaze spiritual commander me na se senye se nipa me bobo mu dina omu na hunu se edin ne de ye wo be sika nye dai enka ho enti omu na wo mu a mo hu se manyam bi kakra ye dai ebia usu bi na usu kire na mo twa bi kakra bra safo ni mu a edin ne de ye nya but ye nkonya sa advert ni bebre nse da nye de enye what you say enti woni nkam bia biem enti sini kwa ne ye be YouTube
what na fie blue week ni emfe wadwuma na waso ahye ko wo yire wo ma eti omo a ebo bebre fa bebre bo omo ye omo na omo ni yire ni ma some the individual ono nko abede na obenya de obedi a owie be yenum se ne ye wo yire e wo ma a sabi abusua be sa atwe kakra no papa je enti e man kwofo nwene se ye papa pa George wo ye adwuma bia na sika no wadi a na wodi aya akohwebra bi enye saa but ye papa mfa nche ntirimu se abeche de efura komam ti se ye sister enya bibi mama onka se wadi ni ho ya onye ni firi kro ba na ye kro tafu yi ni mesikafu efiri wo bi nka se menye na firi kro ti na bi da bia go de ye papa nyi firi tim wo beti ase bi o kan ye me ya pan wo to se Emilia nhwe na wamfa ne ho ya anwu anko asamado da bi na wa bibi ama na wa se nka o bi o bibi anko be kasa na o si kasa no me na be so obi a o ya doye pa so hu enti I think say obi ne ba bi o so ye na doye ne ye dai say Emilia so ne ene nya nkomodi a me papa no nka yo because me mat say bia Emilia ne o wa refi kakra I don't know because one ne nya nkomodi so bi pen eti yes then no do obi ba obi sem sister organize na yenko srapa George no na mo bi me and no so de e se ba bi otumfo obo ho no e bi opese wa onsem sika no nya bie ansa na obekọ akon sister and no so e wo wa kachi wo anti no wo bi abeka twa to me si bube be 5 bi me na yemfa sorry so abaje e be de obi si mu ba obi anim se mo biom de e ba no abebuo bi a e kwan ye fa so me be nya 2012 me be nya Fabi yesterday we nya host ewo Fabi yesterday abebuo session na ne papa Katare se Katare obi na obu be pa enti ni ye ka kire kwa me apia na odi apia mienu pia da dwuma bi obe nu Kumasi abusua chirika na Katare wo so na me wo so oboy boy siki ewo so na mesama so wo so enti omo ye se Katare bu be pa nti o mebu be ni bi and no say kata no wan betena se and am say menye ne betena se okay and kata ka say che obiom de e wo de sa akwala and am say ofa ye ntena se ti ye tena se na ye sha ase no won say no so ye woka na maka enti oka na maka oka na obu be 5 no afo ntimi nkobiom enti kwa pia say bugu no so na maka mi bu be 20 na o mu biom enti won oka say sa wote besa da bi enya fi na kom na me se mete be we de marama and nti omo ko ka se ne so ata wait me around mo bi mo bi nye host se be obi ti bebuo na obetimi aha ene man benya nti be de oni mo bi me se e be de ma me bebe de o abusiafo hwe empanimfo se se wontimi nhwe nyanka yansi kunani ba pe ko afaje sanso ena sabio tafrache empanimfo ka asem bi yese oba wale a onche no odua banchi a onua okay onya tu ya no watu dua na to nchai okọ nanim apaje fa hye utirim se wiase empanimfo se wo ye badwemba na utifie na panyin owo fie ka kire nkole wo se he nkwadai monsoli o monfa nsuo hie nsigya so monchi achechede montwa ne ti na montutu no ho a akokọ wo ho a fa ho adwene esa nsa achechede ye ntwa ne tutu no ho wo akokọ wa ne kama what confirm obi ebebuo de ebebuo de ebebuo mesela petano watrase mamu bubu benko a ubu no wakyerase adofo no bebre kwa de besua de wo ubu no wakyerase be da se pass ne onya adaje na wo adwuma na o san eba ma yedi enkomo nti na ya tese enkomo no yesua de kakra ama yehu ha wasini no bebi efiri ase de ba ye nyina won say adwuma no yedi ago oye oji o yedi ago ma hu no polino so a oye oji and anim say wa woni a polino asemo because of say oji nti no ono so me kacha ne ba bi o okay yeah nti polino de me won see me from kra osia bi won say help apanyi or way back somewhere me how many can somewhere 2008 2009 and ye adwuma bi ne ye de koma editor bi e wo ba bi ana ye ni aba ma me sewa ene o ma meti no Paul Chrome side ho yeah na editor bi she ho editor no good nti ye kɔ ne ho a na Paulino enso ye young boy a onso kɔ SHS no so bra na ekira na editing nti okɔ a not o che na curtains nti ye kɔ a o se ha wo katkata na ono no masa na ye infect no nti ho ne ye kɔ to ono so nti ye kɔ nso we na mi age
na na ba hai say and ya build it for you no nim so no kwa and no be ye industry player kese eti ehu ya ho a na ya kai back ne pa yeah sa pepe na bibia etie ye de nkomo no we si amede the fresh boy papa je de me komfo mo bio na be hia e be di nkomo pa cho onye komfo o yesini no ate onye komfo o ba no ho se na ya de bi ma e bi asipen o hey obi asipen me koya adwuma o safi me free krom ho be dru kumase ya nwumre no manya ko me peke ya mpacha wo komfo ni nie na am se komfo be na wo hwe no no se mpacha de o mbetwa asini wo na obo ku me se me boku ndin na obo e na am se ya timne se bi o producer bi o de o se we de mpacha wo na mo wo ho me pese me ni obedi nkomo bi but me ntimi kwaji number no wo mo mpanifo ni bi o na me so masasi bi na obi ni me o chema wo se na am se mpacha e sini komfo me nya komfo me ni ye nua be mastivo edweso onwe yakọ abenase akodidi ye kwa emam panifo minu mo be kotokoto na ase be kwa na me hye costume no mo be kotokoto na ase na anya nkwada na me sia da bibia anya na we de kwacho wo fa hene ye wo nkomo bi ya pese no bedi ena me ka se me ya se me ya kwa sibo so aboa mu fi no ena me sa mo sibo ni mo ka se so mo nya blukuta asem a mo pese mo de ba na sibo ka jam se da bi o ye twase ni ye hu ni ka se e ko for bi adwen tim da se wa kra ho na furu opa. All right, yeah, the community see her. Thank you for watching. Bye bye. Yeah.